سبروج هدي بيترج برتوكا الكترونيك رابو اوه سر كاغذا بتمامي جهولي رابن از با افتشتا مسوگره و تشتا و سواره پیکان جبر دم ایدی نمایان دم مروف نمایان بیجن پرتوک پلگی بخونه پرتوک پلگیش بو چاوا راحته هلبت لی ام بیجن کی دموی هيا قالوا کی دموی وقص هيا جبو پرتوک پلگی بخونه ام دوی دمک تنگ دانه دم کار دم تفگره ولوی پرتوک پی دی اف از بیجن حال کدرونی کاره و هرکی پیک بینه کاره به دمیرا بچه ام دروجهلاتا يعني خندقينا بتابوهاتان بتشتن قدخه الفيداري حتى دمكي يعني شكفن دا سربستن يعني تفيكو خونجي تيرجاندن شورتيجن لي ويركتيك هي يعني هشمنديا روج آوا وروج هلات نابيك ام حتى روجا ايرو بمرسلا اولي ومذهبيات وقلم براتي ام جي خلص نبونا يعني هزري قلم براتي ام جي تام خلاص نبونا ام دوباره دكن مودرن دكت لتفردا جوي تام خلاص بونا يعني او دبينن چپ رادیکال وک راست رادیکال هر دو جی تشتکی کفنن و تشتکی دیروک لی در باز کری لی دوالات مدا افتشتاتینو کرند وردا جي او دبي يعني خوجي خلاص درنا ف افتشتانا برواجي و سر تفگرا ويجي و تفگرا هنري بگيشتي باندور دكه انا رخنه چيا جم ريبر هبون ده هر داناسينا رخنه اسكارم بيشم همو تام سر پرس رخنه یک داناسينه ندانه جمع عربا بيجن مرسلا رخنه بيجن نقد جن نقد پراهاتنيه جرخنه نقد الدراهم بعربي بيجن لی بگیشتی رخن آواگرن و شیرو بکرنه و بر همه دبینی تجاره کردن آوابونه که نوج و جوه بر همه را دینی زمان بریه شیرو بکرنه تا جیرا دیا نویسکارن فیلسوف یعنی فیلسوف نویسکار مثلا دو میناکات کارن بیجن میناکا سارتر مگوت و هم ویجه ادبیات نویساند و هم جی فلسفه و یدن نیتشه يعني هر او بيتر وك فيلسوف لي مثلا بيجن برتوكا وسا زردشت آخوی اوا مثلا وك تكستكي ويجي دكارل بي نرخاندن ولو سروي ديارده يا هاني تو چه دكاره ببيجه و قالوا د وجهه مثلا روجهلاتي ديجي دياردين بفي رنگي هنا اي وك مثلا سارتر ونيتشه براستي تينا پیدا کرن و ام دبینن يعني كو نویسکار وك عبد الرحمن منيف رومان خا يعني بحثا ايشن سياسي ذكر وبحثا ايشن فلسفي ذكر وداروني ذكر قالك تشتقوت يعني بقواي كوكتيلة يعني وصا ذكر بون وهم دولمندية دانوي روماني هم جيجي دوري حبكينك هاتن دوري تكنيكن ويجي نكهتن وعيني دماجي دوري ماترسيين خا وبرسن خاجي نكهتن اف سرپهاتی دوباره بون و خوش هات خویا کرنج کسن خواندوان را لیت پرتوکیوی دواره فلسفه ده من ندیتنه عبد الرحمن منیف بله او شاخکی زانستی دگرن ریاکی دگرن خوتی داد بینن خورد لید چارچو و ریادا تشتن خواهی دنجی خالن هیزن اب خالن خواهی اب خوبید بینن خورد د چارچو و شاخه خویا کرن دادن فته وات هی کو دبار راد کربونیان بهتری دباراجی راد کربون باره زانستی راد کربون الکلک با باره و جوانیه تدبیجه مروف وکو برهمن ویجهی وان پرتوکار بدو بستینه
راستیان وەک بەرهەمن فەلسەفی مثلا میناکە ما گوت یا نیتشه يعني بأواي رخني ام ويا كي دبينن كو يعني وك ام بيجن بهف غورتنا ناو برا جوري هنران اف بهف غورتنا تشتكي ارينيه و دولمندي اقدده هش وهستياري بعين دمي هش وهست جماوران خاندوانان كسن دخونن ذاتن هر نویسکه جبو جیواکه يعني جبو پیش و چونه هشمند مروفه تیوا ده دما ام ودگرن نیتشا و فلسفاوی دخونن ام دبینن گیان و جوانی ده پیون ویدا هاتنه ساز کرن کلک پرسن فلسفی و ام کارن دوی یکی بیجن کو فیلسوفه کی مینا نیتشه فلسفه ها ساز کر و دناو وی فلسفه د چارچوب وی فلسفه رنگ و جیجی پاراست باشه لوی داره چما دما گو مروف بحثا وان مجاران دکه تم مروف بحثا روج آوائیان و جیاوان فلسفاوان دکه چما مثلا ام بیجن دما گوت بحثا وان يعني برسكريكين فلسفي دكه تم ام بحثا روج آوا و جیاوان دکه جبر او خو اكم بيجن سرخو خبتنا و روشوان جروش روجهلات جدايا يعني شيروفيا تجوي مسألة چي مثلا دما قلت برهمداري دجي ديساجي أوروبا نافند به و برهمداري دي مثلا امبيجن لجم روجهلاتيان بوي آواي ولو زيده يعني تو كس نكاره كسكي ريل بر بقر بيجي تو في برهمي نكاره بنيفسينه يعني نه تشتكي جريداي نه روشا يعني نه پرم پر جير دوين نه سلاح جير دوين نه بيشكتنين تكنولوجي او قاسي بي مزن جير دوين لي تفولوجي دي ساجي نافنت مثلا متكارن بيجن روج آواي شيروفيا تج جكيمبونيا تنبونا برهمداري جدروي مثلا روج آوائيان چيه درو يعني جي برهم هنه ل سوقتنا ناين فروتن ناين ناسكرن او هف بنديا نافبرا كسن باوای سیاسی کنترل لکن تشتام سازی و کار و پره و بیکانین ده دست وان دا او هف بندیا و تیکلیان و بره وان و روناک بیران و آفرینران نینه ف نهات ببینه ده اوروپا دا جکوین دا او تیکلیا هیا اینشتاین کو هنک اختراع تش چه کرن یعنی دوی چاقه دستلات سیاسی و چاقه آگاهدار بو بیرا داو دستان تکلی دکر یعنی تکلین روشنبیرا و سیاست مدارا تم به هورا هنه ده روز آوا دا او هیشت شارستانی ورا آوا کرن او هیشت هیزا سیاسی و لشکری به همان دمه هیزن روناک بریش بخارا بمشینه لید ولات مدا یعنی ده کردستان دا یعنی ده سازی مدا بلا ام بچارچوب خواب آخوون او تشتا حتی رو جایر نینه او وریسا قطه یعنی نابرا یک کارو بارن آفرینری راد بنو ای سیاسی او وریسانا براوان قطه دواره گریدان شنووا کو او شارستانی زانستی و به سیاسی و لشکری به هورا بمشه و جیواک وره گهرتن جی روش نزانتی تر روشا شیار بونه بخوا وک ارسطو گوت
هلبست چیه؟ هلبست شیوه که رامانیه. بله شیوه که رامانیه تی واتا که هلبست جیجی دناف خدا فلسفه جی هاي جبر هلبست چیه؟ هلبست پرسه فلسفه جی پرسه فلسفه جی دبیجه ای مروف خاناس بکن هلبست جی پرس دکه گلو چما وصایه چما اوین به ویرنگیه چما دربون به ویرنگیه چما ولات به ویرنگیه وصا پرسا دکه جبر و فلسفه هر دری دا بجه گرتیه ده هلبست دا دی چروک دا ده رومان دا ده دواره ویجهی بگیشتیش بروی از تم دکم دخوازم پرکینا برا فلسفه و رخنه بکم جبر حتی مروف حتی راده کی نه نبیر ناس به نکار به رخنه گرکی خورد به بله ريبرت تبحثها هناك نافين وجوانين عرب كرنجو د جهانا وجا عرب د جالك دنك بدان وشوبيواني وجيجي خويا دكن تبحثها محمود درويش تكر محمود درويش كر نفيسي خوشي اللي سر كردا وروشا كرداجي نفيسيا قالوا تبهردو زمانه دنفيسي دما قلت بعربي دنفيسي او هزراتا يعني او فكراتي كرديان او دربرين تي كردي ناين روجماتي نفيسان دني براستی جانا امروز کار سود وزگش هند تکنیکن هلبست عربی کار وگو هزینه او تکنیکانا عینی بکردیش بکار بینه هن بیجن نا شیوه راماندنه د کردی دا نه وک شیوه راماندنه عربی نها وقت ام بیشن وقتی دما نویسکار ام بیشن برهمه که به عربی نویساندی که جاره کردن و برهمه به کردی دینه چه معنا اف ورگراند اف نابه ورگراندن اف دبه دوباره آوا کردن یعنی جاره کردن و برهمه نویسه لب زمان خوی دایکی فما ادوی پروژه دمان هادا کو از کاربم همو تشتن به عربی میدانی کردی دین لا برسام النقابو برسام تبهردو زمانه بشيويكي سركفتي وبشيويكي برزانياري تدنفيسي دما تب عربي دنفيسي او مجارن يعني او تشبيجن او اتموسفيرا كردي خل هسيتنا دبيشي حتى تب عربي دنفيسيان تدوي مجارة عربي مينيان دوي باندورا محمود درويش يعني او يدي يعني هر تب كردبونا خود هزري براستي بحسها هزر دكم براستي هزر مروف يكا لیامبیجن شیوه و گوهستن هناسان دنویسه سر رو پلان شیوه پیشک جدایه لهزر یکه امبیجن حتی راده که محمود درویش ده هلبست خدا ده فلسفه هلبست ده برهمن خدا از پی باندور بوم من وی یکی جیجی با آوه یکی ده هلبست کردی دا نونرتیه گره نها مروف راحت کار تشتان بین زمان ل دیسا جی مروف دوی مرج دمه بخوینه باش و گروه خواهیار که گروه یعنی نویس خواه هنر خواه پیشتا بده یعنی جانت نبینگو مثلا بر بچاف کرن آوان تابوین جواکه دبی سدم گوت برهمنولو سرکفتی نین هولی یعنی او ترس یا جو کنترل آگون ویسکار بخل سرخوا یعنی یه برهمدار سرخوا خوا دهندره خوده و جاودری و کنترل بکار دینه ناب سدم گوهنه کی برهمداری هنه کی لواز ببه باوای کی جاوایا براستی تابوها چاوا قلست بن دما سیستم هناك یاسه کار دکن مجولن مثلا بیجن ده همو زمانان ده بلکی مروف دکاره جیدرین رامانی ببینه نه ایدئولوژیک و سیاسی رامانگری مثلا ته ببینه و ته لی وگر لوان جیدران لی ده کردی ده مثلا گله کی کمی یاجد کار بیجه تنه یعنی دوه هیرو سیاست مدارن ما به طایبت این دستلات دار بزن بن کناروین آوان بده هیمانا و گریدایه به هیمانا پیشگیری آفرینران و عین دمه بکار و خدمت کرن جیفاکه هر دو تشت دهلا کو
او دستهلاتدارا جهه رازیبونا قلبه کو زانیارن خوا پیش تخینه و بکارو بارو و جیواک اراده به فودما کو تشتکی جه نواکرن یان کمبونک چه ببه او سیستماجی جی برو تهلوکه جی ده چه تدبینی نها روش قرقرنه و چاف سوریه ده ولاتن روش هلاتن آوین چه آنی سری وان چه گهرتن چه کرد چه هیشت عرض هجک دناف ولات و ولاتانا چه با کو هر تش سرو بنگوه هف که همان گلک کسن خورت و جوان جدر کتون برای خودان اروپای برای خودان جه ناوندیا ایرو شهرستانیا ایرو اگر ام بحثا پشتگیریه بکن یعنی چما دوی تم یعنی چاوه رامانگره کی یانجی برهمداره کی لدستهلاتدارا بجبوگو پشتگیریه بکن یعنی دکاره بیجی دستهلاتدار برا کاری خواه بکن ایگو یعنی بریوه برنا خواه بکن و از جی دوار برهمداری خود کاری خواه بکن یعنی مروف نکار بگه چاره سرکرنک بوی آوای هانه یعنی چما کری تم هر سوجه گوهی مروف باوه سر ملی سیاست مداره یا جی دستهلاتدار بله نها مروف چقاس بنویسه و چقاس تشتا آماده که لیرو پیک آنین جی پیدیوی ما پیک آنینه هی یعنی پیک آنینا سازیان خورده و دما دست خود ریجی وی روناکبیری بکن آفرینری بکن بهتر کار هر دو کاجی بسرد که ام بحثا وی که دکن ام زانن کو نویسکار بکیمانی کاری بنویسه و دمن وی روژن وی چه بن کو پرتوکن ویجی رونیه ببینن لیکو دما هفوندیه که خورت نابرا هر دو هیزا چه به راحت نویسکار نویسه و سازی جی پشت که و جه نرخاندنه که ارینی تکرن جماوار بچاوه کی دبینن کو اف سازیا اف سیستما ما سازیا ما تشتی کی باش دکن و دوی ام کلک وی بسکنن پیشگیریه بدن سازین خواه دستهلاتدارن خو کو او دست نتنه او نه دستهلاتدارن او برپرسن و برپرسیه خطام دکن یعنی دلو ممکنه تکلیه که ها تکوز به بی دولت بون و بی آواکرنا سازی و دزگاه ها؟ حتی راده یکی چه دبه ایرو دروج آوای کردستانه شیوه دولته که نه آشکره کری او هرما کردستانه جی بوی آوای تاوی کچ قاس آلوزی که ماسیین سیاسی جی هبن لی هیوی سر تکرن کو روژن پیش و خورتر بن و بهستر بن اف تشتاجی هلبت به تشتن سیاسی و گریداینا و تشتن ناونتوی و گریداینا و رازی بونا جور و او هزان مروف نکه و تشتن وصاله بگیشتید گور ما گور چارچوو ما هیویک هیا بینگهک هیا مروف کاره بیجه و سروارا آوا کرن دما کار جبوه واره کرن بله برسردن متخصص بکم دواره مثلا او تابو قد خکرنین گو ای جواکی بخواه جدر وی مثلا دستهلاتداریه ولو بله حتی چراده اف يعني تابوين جواكي دبن كلام د پیشیا برهمداریه ده چه دواره رامانه ده چه دواره زانسته ده يعني ام ولات ما ميرغا تابوهاتانن و ام تقارن خبات وی جوان یان آفرینر
کاره برحتی و تابوهاتنا راگه جبر روشا ایرو هنکی آلیکاره نوک جارن دمن بهرتی نها مروف راحت کاره تشتان بین زمان لی دیسا جی مروف دوی مرج دمه بخوینه باش و گوروه خواهیار که گوروه یعنی نویسه خواه هنر خواه پیشتا بده یعنی جارت نبینگو مثلا بر بچاف کرن آوان تابوین جواکه دبی سدم گوت بر همین ولو سرکفتی نین هولی یعنی او ترس یعنی او کنترل گون بیسکار بخل سرخوا یعنی یه برهمدار سرخوا خوا هندره خوده و جاودری و کنترل بکار دینه ناب سدم گو هنکی برهمداری هنکی لواز ببه باوای کی جوایا براستی تابوهات چاوا قلست بن دما سیستم هنک یاسه را دگهینه و مجبور جیواک بوا یاسایانا وره گریدان که تیوی کنه نبدل خوابشی بوا بویرنگی کاری بیجی هزا سیستمه دما بریه یاسه کاره تابوهاتان جناو واحدی راکه لی از باورم اید هلی تابوهات بمینن دیسا سیستمه یعنی سیستم هر دولت شیوه خواه فرم خواه دما فرم خواه اسلامی بد خوازه تابوهات خواه اسلامی دهندر جیوا که دا بچینه حتی راحت تو نگرن یعنی راکرن تابوهاتان به سیستم واگریدا سیستم مادما بخوازه کاره بخورتی تابوهاتا قلس که لی چارچو ویوه دا چاوا روشنبیر تف دگره هلبت وی راستی زحمتی و کلم آجی ببه بهیویه کو تکلیه که باش نافبرا آفرینرا و سازی دا وره کرن و آلوزی جیوا که جی هر و هر قلس هندک ببه و بر داویه بجی بله متخواست جبرگو مجارامه دستپیک آگو ما برنامه به دستپیک مثلا فلسفه و ویجه بولو بله هنک میناکن گو بالات دکاره بیج سرکفتین مثلا جوه ویجه یعنی جی دوی واریده ایگو دکاره وک میناک بحثاوان بکه کی هنه چه هی مثلا البردستا قلت جمر بين وك ميناك مثلا دوی ده د امبیژن د چارچوب روجهلات روجهلات يعني روج آوا يعني روج آوا جي دبي يعني بس هناكي دخوازن هناكي بحثا چند ميناكا بكن دوی واریده ایگو هم نویسکار فیلسوف یانج فیلسوف نویسکار و بوی رنگه هانه هناك برهمن وان هناك ميناكن بفي رنجي هناك ام بحثا وان بكن بله نها هناك تش يعني كسن وك امبيجن د آستا جيهانا عربي دا كسن وصا پیدا دبن يعني وك نيفسكار ادونيس وك نرخنا غري لبناني بول شاول وك محمود درويش هلبستي حمو فلسفه او مروف كان ليكولين فلسفي سر هلبستي تشيك يعني وك امبيجن د چارچوبه کردیتی ان کردواری ام کارم بین شرکو بکس هایم وک هلبسفان و وک رومان نویس جی دو هایی و کسن دنجی هنه جی لی بیتر ام بیشن ام د چارچوب ویجه یا کردی ام هین د رولا دمزراندنه دانه یعنی هین تشتکی تخباته کی هین تخبات نهاتی کرن خباته کی ولو برچاف کو مروف بیشه کو ویجه یا کردی بر و نوجنیه که دچه یان کاری د ناو خدا گلک
جوريا بحبينا يعني حمبيز بك يعني جي اف مجارة هاني بأوايك نهاتي لكولين كرنز باورد كم تكليا فلسفة ويجي يعني دي تشارشوفي دي تشتكي وصا جي هيا نها تشتكسنا اموان ناس تكن وكني هالبسفان كيفن تورا ديروكي وك احمدي خاني مروفكي صوفي بو لي تشتن نزيكي برسن فلسفي ناف هبو يلي لت ام بيجن دروشا مي نهادا نا او تشتكي ولك بالكيشا مروف قاري بيجي حتى رادايا كي دگور دمي ويدا دگور سر دمي ويدا نا ام پر وك رخنگر ام نویسکار دبینن دگور مرج سردمه کو اوتی دا هاتی نه گور دمه نها باور كم نویسن گرسر احمد خانیش چه بون يعني الجور دمانها برهمين وي بيتر هاتن نرخادن يعني بتشعبن نهال وان برهمان هات نرين جبرولوجي او لكولينين بريك وبيك بلكي حطان ها بيك نهات بتشافكي نتهويل احمد خاني ميزيننش بر احمد خاني دوا دمانات دماكو كسلو بر مرسلا نتویت نمجول بو کرد آست ایلا دابون و زورنگا ایلا بون و چاقه بحثا نتوا کردید کرد يعني تشتكي گلک نو بو يعني تشتكي نه هندکه يعني بروی هم بوی چاویل میزین چاوکی کو او يعني وك جگر خوین لیب ناف دکه زنگلا نتوا کرد نتو رامانا نتوی يعني بله يعني ام قارن بیشن کو وجه کردی هین دمزراندن دایا و هین تشتکی ام بیشن برچاو نهاتی کرن لی ام هیوینه کو دمن پیشتا خباتک ورا را او کرن ورا ساز کرن و کو تکیلی روشن بیران نیزک هف جی ورن کو او جی سوده جی سرپیاتین هف ببینن تشتكي بالكيش جي حتاني نها يعني افتشتي دواري تشارچوفا امبيجن كردي ده تكرن برهم بكردي تين خوندن بزمانه كيدن تين ليكولين كرن يعني جي رخنا كرن يعني تبالا خو بده مس تشتي جو بالتركي لسر وجه كردي تين يفساندن بهترش تشتي جو بكردي السرويجا كردي تاني تشتي جو بعربي السرويجا كردي تاني فسادن بهترش تشتي جو عربي كردي السرويجا كردي تاني فسادن هجرن بحثا روجافا و باشور كام زلالي في يكيش شروع بكنده همو تشتن هاني گریدای به وجه کردی و به زمان جبلی کردی هاتن نویسان دوین ورگراندن جبر افتشتانا ورن چافکان و گرن چافکانی خواه یعنی تشتین هانی به ترکی سر ویجای کردی و روشا کردی و آلوزیا کردی و پسکیکن ویجی و دوین ورگراندن زمان دایی که جبو کرد به کردی تشتی خواه بخوینن یعنی از بینم دوه خباتک ورگراندن باش ورا کرن جواتشتانا را افتشتا پر گرنگه و از گرنگیه دیدم ورگراندن براستیج حتی مروه کرد اگه جروجهلات به کاره برهمن فارسی جی برهمن خوی فارسی بکه کردی باکور به یان ده روجهلات به کاره به وی آوایی بکه یعنی تفگرا ورگراندنه دوه بخورتی ورکرن هیرو بله ریبر هبون گلک سپاس بو هاتنا تیا برنامه مخابده و مقدیه و سپاس بو جی تماشوانن هجا حتا برنامه کدنهم من خیر و خوشیه ده بخاطره و تشتكي دم بالام دكشين دوي تشارچوفا ام بحثاوي دكنده دا بشكرنا رخنكرنا مد نافبرا درنگان ده بله رنگ رش و سپی يعني وكو ترنگي دن لجيانة تبالا خو بده يا و كسك بحثا كسكي دن بك هجر باوايكي رخني بياوي قلكي بلند و باش و سپي به يا جي قلكي تيكشوي و رش و خراب به
چما اف هر دو رنگولو سردستن درخنا کرنامه آگو هیده براستی او هر دو رنگان رش و سپی تکیلی خواب پیواندی خواب بجبینی برخنه نینه رخنه او بخوا لگرینه بخوا ام بیجن شوپاندنه نرخن بدوا ده چارچوب نویساندنه یان ده چارچوب هلوستگی فجبر ویجی نه ارکه رخنگر یعنی ارکا رخنوانه کو مروفار راک جور یان داخل جیر اف نه کاری رخنه تشتن خوش تشتن بدو تشتن باش ده چارچوب وی نویساندنه یان وی برهمه ببینه و اگر تشتن هم بیجن نخ خراب تشتن هم بیجن طاری بلیر بکه بیجیش بر چه افتشتا طاریه پرسا هم بیجن ارک رخنوان پرسا بیجی و تشتن هانی نخویا کری خویا بکه باشه لگور دیتنا تا مثلا جبوغو تفگرک رخنهی هنکی بریکو پیگ لباما چه ببه چه تی خواستن هگرم سیاست دینن آلی کی جمع تی خواستن ام تکس کن سر خالک بینگهین دوی نویسکار باور بیج خواه و دوی پشت خواه بخواه گرم بکه بخواه خورد بکه باور ببنامه خواه خونک ام بیجید خونه بینه آلاوه که جه آلاوه بیردوزیا پارتیتی بلا خواه ببینه جیهانک حتی کار به باندوره که بکه و ام بیجن به تم تکلی نابرا زانیاران رخنگران نویسکاران هر دم هبه جبو بحف بگهورتنا ویجهی زانستی نابرا هفدو هبه بر افتشتا دهلا اف آوا کرنا که بنیاد کری به خورد به جبر ام همو تشتی که آواد کن ام ایرو نونرتیه گل خود کن و نه ام بیجن گل تین آسکرن به عینه که روناک بیره خواه رخنوان خواه نویسکار خواه رومان نویس خواه و نرمند خواه و دوه ام به عینه که هرتم پاقش کری بهیلن و توزه هرگاف توزه جراکن لگور شو پاندنا تا تدبیجه ده بهیویه کو ده چارچوبا چاندا کردی ده اف تفگر رخنهی با آوای کش آوایان یعنی هنکی گشتر ببه هنکی باشتر ببه زمین کوها نها لگور شو پاندنا خود تدبینی یا نه براستی افتشتا به دمه واگری دایه از نکار از بخوا به خوزای خدا از گش بینم یعنی از بینم باید تشنن باش پیش پاش روژه داوی وارد چه کرن لی دمک جیره دده هر مروفه که دما دگه آسته که جه تمن سرپیهاتین خواهی دجوینه سرهف جه خورا ریه که آواده که یان وریه آشکرد که بریه آخافتنه خواه و دانستاندنه خواه نخواستن که او کسا آفرینر به یا او کسا نویسکار به دیواته که ام تجاری نکارن هر دو شاخن زانستینه شاخ ویژه‌ای و شاخ فلسفی هر دو جی به پرسکره که گردونه هبونه مجولن هر دو به پرسکره که مروف مجولن به آلوزین وی به مرسله نتوی مجولن و ناب نتوی جی هلبت افلاطون گوتن چقاس هول دا کو و جوانان جه بقوتینه جه کومارا خواه لی دم هات خویا کرن دا برواجی وی یکی کو بخواجی جی افلاطون دو گوت ام جوره یکی جه نویسکاران امد کومال خدا بهیلن او نویسکارن هانی هلبستن دستانی دا آفرینن او هلبستن دستانی باندوره که خواهی باش هیا سر جماوران لی جوره دن
چنابه د کومارا مدا بمینه او هلبس وانن بحثا سمبولیکا تشتن سمبولی بآوائے کی نره کو پیک دکن هما هستی خاطینن زمان دبین او باندوره کیوانی نینی سر جیواکه هیا لیجه هلبسوانن دستانی او تنه چه دبه بمینن بناو مدا جبر کو او شاخه جویجه یه لی نزدیکی فلسفه او از باور دکم افلاطون دور دا کتبو نیو ناکوکیه که ناو خدا یعنی چاوا هلبسوانان دقاوتینی و چاوا جوره که جوه هلبستن وان تدبجیرینی روش هاتن و دم درواس بون و گلک نویسکارن پشتی نوجنیه آنی زمان کو ویجا شاخه تیج فلسفه و هر دو به هف گریداینه وک جان بول سارتر وک رومان نویس چیکی میلان کندرا دما خواست بیشه با آوای رینه دیکارت فیلسوف فرانسی رینه دیکارت گوتو بو از گماند بم آنگو از همه او جیجی میلان کندرا دو گوت از دعیشم آنگو دیواته از همه الفدري مثلا مروب نكار ناف لي بكت بحثا هنك نويسكاران كرغو يعني دبن خدي سربوريه كتايبت ودور يعني بأوايا كي تايبت مثلا بجيا دجين يانجي دنيفسينن مروب نكار ناف لي بكغو شيويه كتايبت يا وي نويسكاري شويه نويجيين اوانا يعني نفلسفيه يعني هناك مروب نكار يعني بيوا فلسفه تف لهر تشتي بك هناك تزوري ناد في بيفي يعني جيفي تيجه دما قوتولو دكلي يعني او نبيسكاري تبحثاوي دك مثلا خدي ازمونيك تايبت خدي دنكك تايبت دوجه تشما نابلي بك فلسفه براستی يعني هر آفرینرک شیوایک خوا تایبت هیا لیدما وک رخنگر ام نیزکی سرپیهاتی آدبن ام تشتن هانی نیزک دینن هف نیزک هف دکن ام وک نمونت بیجن سرپیهاتی فلان نویسکاری نیزکی دنه وقتی زیده بو دیواته کمروف کاره ایدی بگه درجه من بگه انجامان و به تمام دما اف گوت و او ایدنجی گوت کو پر هیانا برا ویجا و فلسفه و ویجا و سیاست دیواته کو تشتکی نسوگری هیا دهلا اف هر دو شاخن زانستی بگهن هف و چنا به دباوریا مدا دوی دم مینه هادا دوی سردم مینه هادا ام چودابونه ناو برا شاخن زانستی بکن ایرو همو کسن نویسکار دخوازن پرانی جوان دخوازن پرا چیکن ناو برا هنران ناو برا ویجهیان از باورم اب تشتکی نوجنیه نه تشتکی ام بیجن شاشه ذاتن تشتک نینه ناوی خوش شاش تام یان راست تام ام دبن خالن گیمیه دا تزیورن وقت بیجن نسبیه تزیورن تشتکی وصا تام راست یان شاش نینه لی اف گریدانانا نابر هنران نابر زانستان تشتکی خوزایینه و تشتکی باششی کمرو و آفرینر و جوان به بیرناس به سر بسکنه و سرویجی آوا بکه و پیش بده نه حکومت سوری و نه حکومت ترکیه کارن راوستینن پیشگیری خواه جوا گروپن تندراورا جبر هیرو گلک کار سر پشتیوان تکرن او جی حکومت سوری سود جبو و یکی وردگره حکومت ترکی جی سود جبو و یکی وردگره هلبت جبر بریا
گروپن تندرو نقشه روشلاتا ناوین ته گوهرتن نقشه و گور داخوازن و برجواندین دولت مزن ته بجهانین جبر و از باورم اف پروژه اسلام سیاسی و هر و هر برفرهتر ببه نایب تیک برن جبر کتیه خدمت برجواندین دولت مزن وک روسیا امریکا وک ترکیه وک رژیم سوری ایرو وک ام دبینن شر هیرو شر بعربی تیگوتن حرب بالوکاله شر اجانسیه کو به سر پشت گروپن خونجهی تکرن و اف جی تنه زیانه و گلد ده لی برجوان لی حکومتان بگیشتی سر ناکوکیین وان سر پرانی ناکوکیین وان ت ضرر جویه که خباتك ويا بنابي أذين هبون زانينا خباتك برفره بو أو ما بستاوي ويتشبو أو براسي او كارين كي بحساوي بكي از کارم هبون اوین هبونا و هبون زانبونا او وک توریه که وک هزره که از آوادکم و بکورتاسیس خودم بناب بکم کو او بانگا یک بونا زانیاران دکه سر آستا جیهانی یعنی ام بیجن بووه که خباتک پر مزن دواره کرن یعنی چاوا ام بیجن کارل مارکس يعني بحثا فلسفي یک بونا کارکران کر و دما ام جی دخوازن و جاره یک بونا که جبو كسن رونا كبير وزانياران بكن دفي خباتا خود يعني اف خباتا ود بي بنجهك فلسفي ياغو اند دوي چرچوي دا خباتي دكن بله از نها پروی پرتوکیا آماده دکم جده 2012 و هین بداوی نبوه بله دخوازم بوی آوایی ام بیجن وک نرینه که آوا بکم بووه که يعني وروا هزرك راماني هي اثر تخبتم و از وی هزریب کارتینم بخاندن خوی رخنی جه پرتوکان بتایبت تشتن ویجهی وک رومان وک کرتجیروک جبر ویجی اجی هنرا اجهف و ناقتینم از دبینم نویسن ویجهی هم بیجن استونکن جه تشتن رامانی تشتن سیاسی جبر از کارم بیجم تفگرا ویجهی اگر تفگرا سیاسی هم بیجن الهفنه تفگرا سیاسی جی به سوده به انجامه کو برا تفگرا ویجهی و نخواست تایبت آرخنی برا نمشه یک ریوازه یک آسته بله اگر ام آنا شپر سکولو گشتی دست بیم دما مرو دبیجه رخنه بله یعنی بهتر داناسینک تایبت جبو وی پیوی هی مثلا رخنه بگشتی ورو دماز بیم رخنه چته بیراته رخنه وک تبیره من تکسکرنه تشتا تکسکرنه راستیه جور بجور دما مروف لگرینه سردکه و هنتشتن مروفا به مجول لکن تایبت مروفن هستیار به دمه به بویرین چه دبن به قناخن رامانی در باسمون دیرو که کسن روناق بیر سرخه بتینه و خواصر وستاندنه پرسا رخنه پرسکی گلک دریا ود که گلک درین دن ود که جبروی جی ارکسر چه رخنوانی دما نیزکی وی پیوی به دهندری خدا هست بکه کو سر ملیوی گلک تشت دوی وار پیکانی ام دخوازن بینن زمان کو یکیتیا و یکریزیا مالا کردی چما تاروجا ایرو نایب جهانین تنه با آوائه کی دروشمی تی زمان لید پراتیکه دا هر تم پاشگوه دبه بویرجی راستی هنکی تعالی جبر او آلین مین کو ایرو ناروینا کردی بوان و گریداین او جیجی بشکن جوه پروژه ناو نتوی جوه لیستو که تی کرند دوره دا تا ایرو هین خوش اجنیدین داگرکرین کردستان تام خونه دانا آلی کی تا روژا ایرو جی او یک بوناجی
زحمتتر دبه اف پرسپێک جی ئالۆستر دبه ji ber wê jî di dîrokê jî Kurd dema zorenga di navbera Sefawiya û Osmaniya jî ew jî du beş bûn beşek serva Sefawiyan bû beşek jî serva Osmaniya bûn dîrok careke din xwe dubare dike divê tê nasîn û tê gotin dibên mirov lawê cîgehê ye بله ev mirov ji cîgehê xwe gelek tişta werdigire بله û dema mezin dibe piştî heyde sal tiştine nû nas dike têkiliyê xwe nû çê dibin xwandinê xwe berfereh dibe ji asta cîgehê derdikeve tiştin din jî werdigire di derdorê xwe û hûn kesin dûrê cîgehê بله bi rastî bandorê cîvakê heye û bandorê hin kesin wisa em bêjin balkêşî ser mirov hene dihêlin çavê mirov bêtir vebin bêtir wisa bi tiştin em bêjin tiştin nû were di hizrê mirov da biriye wan biriye danûstandinê wan gotinê rexnevanekî heye ez dixwazim wî me ziman navê William James dibêje çand çi ye çand bandorkirin e çand yanî tu karibê hem em bêjin danûstandinekê çêkî bi kesên beramber û bandorkirinê serwa bikî te nas kir بله بله fe ev jî karîbê jî ev em dibin şîwayê dayîn û standinê da mirov dikare bighe tim em bêjin ramanên nû tiştin nû daner bike û ev tişta jî berva jî wê tê ser helbestê ser nivîsê bigîştî ser rexnê ser hemû jiyana mirov bigîştî û bi vî rengî kesayeta mirovê afrêner yan mirovê normal ava dibe ser danûstandinê ser bandorkirinê ser têkiliyê cûr bi cûr projeya îslama siyasî bi her du layanên wê Sunnî û Şiî îro Tirkiye û Îran birêva dibe ew jî tîne bîra me rewşa împaratoriya Sefawiya û Osmaniya ku bi dawî împaratoriya Sefawiya hat rûxandin û vî awayî împaratoriya Osmaniya berztir bû û karibû piştî wê wêrankbûna împaratoriya Sefawiyan xwe berfereh bike îro çawa me dîtibû ku Qasim Silêmanî bi destê Amerîka hat kuştin امریکا دخوازی بکه دهیزت برانبری یک ترکیه و ایرانه bi wê awayê xwast rê da Erdogan ku xwe berfereh bike here Libya vî awayî ku kare bixwaze armanca Amerîka ku hêz û berjewandiyên Tirka pêş ba bibe ser hesabê berjewandiyê Îranê ji ber wê îro dixwaze neynûkê berferehbûnê Îranê jê bibire bi awayê piştgiriya nezindî li ji hêzê Tirkiya ji wa Osmaniya nû ê Erdogan birêva dibe bi rastî vî awayî ev siyaseta tê famkirin tê بکن projeya wan didome projeya necatperestiya Tirkî ku çawa cîvaka amayî wê derê bikine cîvakekî Tirkî bixwe Tirka vê yekê ser opozisyonê anelhav hatî û nebrêk û pêk vê pîlana xwe jî meşand û serket niha pirê wan xwe bi ala Tirkî mezin dibînin xwe bi çanda Tirkî mezin dibînin em bêjin Osmaniyet dibînin ji xara wek simbolekî îslamî ez bawerim îro rêbaza şiştinê mîjî têkirin di Efrînê da gelek deverê wê hat bû tirkkirin ev yeka jî ne tenê ser Efrînê ser deverên ku Tirka destê xwe danî ser Erebê doyê deverê jî bi xwe jî vê yekê dît zanin ku Tirkiye berjewandiyê xwe tenê diparêze عرب جی قربانیین û Ereb jî bîna pêkhatiyên din wek Kurda ew jî rastî qirkirineke çandî wê jeyî tên jî ji ber wê بس وان خو کریه هم بیزا ترکیه ده bi rastî ji ber Ereb wek pêkhatî ew jî bi mersela tundrewiyeta îslamî hatine bandorkirin tu bixwazî bi nav bikî awayekî ku çanda desthilatdariyê di gel da hatî meşandin ew gela jî kargeha çêkirinê serokên zordar û em bêjin İslamiyet perest
çavkaniyê ev gela ji peydakirina zordaran, peydakirina em bêjin rêbazin tund û tujiyê. Ev jî rastiyeke û divê em di vir da tê kevin warê psîkolojiya cîvaka rojhilatnavînê bigihîştî ku cîvakek hatiye xudan kirin ser çanda desthilatdarê bi derbasbûnê dîrokê ji dema kuştinê navbera Sunî û Şîa û ta rola Umawiyetê û Abbasiyetê ew şer her ranewestiya her berdewam bû û ew nakokiyê her çalaktir bû û nûjenî ketekî ji ber wê jî ev cîvaka ta xwe ji wê çandê paqij bike dibe şûreşek zihnî bê meşandin, şûreşek rûnakbîrî were meşandin di nav cîvakê. Heta ew cîvaka hinekî serhişê xwe were. Ji ber ew cîvaka çanda desthilatdariyê di nav xwe da kedî kiriye. Ne hikûmeta Sûrî û ne hikûmeta Tirkiyê karin rawestînin pêşgiriyê xwe ji wa grûpên tundrawran. Ji ber hîro gelek kar ser piştê wan tê kirin. Ew jî hikûmeta Sûrî sûd ji bo vê yekê werdigire, hikûmeta Tirkî jî sûd ji bo vê yekê werdigire helbet. Ji ber biriya grûpên tundraw neqşeya rojhilata navîn tê guhertin. Neqşeya wê gor daxwazin û berjewendiyên dewletên mezin tê bicihanîn. Ji ber wê ez bawarim ev projeya îslama siyasî wê her û her berferehtir bibe, nayê têk birin ji ber ketiye xizmetê berjewendiyên dewletên mezin wek Rûsya, Amerîka, wek Tirkiye, wek rejîma Sûrî. Îro wek em dibînin şer hîro şerê dibêjin bi erebî tê gotin herb bilwekale, şerê ajansî ye ku bi ser piştê grûpên xuncehî tê kirin. û ev jî tenê ziyanê wê gel dide lê lê hikûmetan bigihîştî ser nakokiyên wan, ser piraniyê nakokiyên wan ti zererê ji vê yekê. دما و خوش به تماشاوان هجاج برنامه پنجره و جه جارک دین ام بورنا میوان مایه وی خلک هلبسوان و رخنگری کرد ریبر هبون سال 1987 لمن بجا باکور سوری آروش آوای کردستانی هاتیه دنی وی خوندنا خوا یا سرتا حتی بشه لیسای لهمان باجاری بداوی کریا و لباجار کوبانیجی مزن بویوی حتی نها د پرتوک چیکرنک جه هلبست یادجی لیکولین و رخنانا اما بتایبتی ایرو لسر رخنه راوستن جبوی گو بهتر ام میوانی خو ریبر هبون ام ناس بکن ما ایرو کریه میوانی برنامه پنجره ویجه ما مستات بخیر هاتی پنجره ویجه سپاسیاوتکم مكر بحسام من بجو كوباني هنكي ام بحساوي اگر بچن گوتنا بجوي جغرافيا بكن دوی دما داويدا گلكي ناوي من بجي دركت سر التلفزيونان تبخوت من بجي دبستان خوند يعني بشي لي سايج دل ورقه دان ديا من بجو كوبان گلكي دوري هوا براستي ندوري هوا تقاري بيجي يعني من بجو كوباني از باورم حتی اف باجار من بجیجی باجاری که اوسا جور بجور گلک نتاوتی دا هنا کرد عرب شرکس و هنک ارمنی کون جیتی دا هبون باورم ارمن هم دکوبانی دا جی هبون هم دیج من بجیجی هبون ده گلک ده هنک سردمن آبوری و دبا کو سیاسی جیجی هنک جوان کوشبر بون در کتن لنها ام بیجن از گوده من بجه جدایک بو گیانی من کوبانی جدایک بو عین دمه عین ساله و براستی جی یعنی خوش مروف ده باجاره که ام بیجن پرنتو جیان بکه براستی اف استیدا بختوارم جبر دما مروف به گلک نتوارا ده دو سنه تکلیه ذاتن شارستانی سر بینگه ها پرنتو پر اول پر آلی تی او کرن تی آوا کرن جبر ویجی جی اف باجارا من بج هاتو بو نافدار کرن کوک باجار هلبسوانانه هلبسوان خواه پر بون جه هر دو نتوان آره جه هر دو نتواه بو
براستی جی بری 2011 جی ام بیژن بهتر عالیه و که ام بیژن بهن اسلامیت ناوی باجاری دا و من بج درکت بو ل پشتی 2011 براستی گهرتنک دی جیواک دا هدی چه بو به تایبت دما اف باجار دست داعش رزگار بو ام بیژن نها جیواک برو ام بیژن برو دموکراسی دچه برو هف قبول کرنه دچه اف جی چکی پر باشه ريبر مچما اف برسي يعني نها من بج وقو قالك بيناري ماجي دزانين يعني جي قالك نتوان تيدنا يعني افا يعني باجار كي مينا من بج تشقاسي تكاري باندوري لكسكي نفيسكار يعني رخناجر هالبسلان بكي جو برنجيا فان نتوان قلت كاربي خوندنا خوجه سراتاي حتى بليساي شخو مجبير كر ام بيراتا مشوانا بير بخنت بشي ادبيات وهيجي لزانغها حلب جي دقدان قاسي 4 ساله بله أنا بحساوي جي بكن لي أبان دورا خوات جنكي جوي جغرافيا جوي جي تكرت هل بس وناغا كون هات تيدا وقت قوتي ناسين وتي قوتن دبين مروف لاوي جيجه هي بله اف مروف جيجه خو قلب تشتاور دقرا بله ودما مزن دبا بشتي حيدا سال تشتنا نو ناستكا تكليه خو نو تشي دبن خواندن خو با فرح دبي جي استا جيجه درد كوا تشتن دين جيجي وردقرا در دور خوا و هم کسن دور جیگه بله براستی باندور جیواکه هیا و باندور هن کسن وصا ام بیژن بالکشی سمروف هنه ده هلم جاو مروف بهتر و بهتر وصا بتشتن ام بیژن تشتن نو ورا ده هزر مروف دا بریه وان بریه دان استاندری وان گوتنه رخنوانه کی هیا استخوازمون مزمان ناوی ویلیام جیمز تبیجه چاند چیه؟ چاند باندور کرنه چاند یعنی تو کاربه هم ام بیژن دانوستاندنه که چه کی به کسیم برانبر و باندور کرنه سروا بکی تناس کر فا اف جی کاری جی اف بده ام دبن شیوای داین و استاندنه دا مروف دکاره بگهتم ام بیژن رامان انو تشتن نو دانر بکه و اف تشتاجی برواجی ویتی سر هلبسته سر نویسه بگیشتی سر رخنه سر همو جیانا مروف بگیشتی و بوی رنگی کسایتا مروف آفرینر یا مروف نورمال آواده به سر دانوستاندنه سر باندور کرنه سر تیکلیه جور به جور بکسارا ریبرتا تبحثا جوده و کوبانی کر بله شخو مالباتا کو جيتي هنكي باندورا مالباتا جي للتبوية از باورم يعني مروف جاوي خو ودكي هدي هناك آلاوان هناك كسان يعني بابي خو بري خود بيني حتى قو دقي اثر وشمبيلو دبي وجوانك يا رخنوانك مالباتي دا او باندور تشكور قرد بخوده من باندور هر دوا بابي خا وجديا خا بله بابي من تم جي تشوكيا خدا ريد دامن قالك تشتا دقوت ريبر بخون ليه نبا ديلي تشتي تدخوني يعني همو تشتا بخونه فهم بكا جي تشيا وجي تشو رنگيه ليه نبا ديلي رامانه كي بخا يعني تشتكي بخا بله اف قوتناوي بتايبت كنجي از لي بيت الرامان بوم دما از بشكي زياده مزن بوم بشتي 20 سال 25 سال مديت اف قوتناك تام قوتناك رخنيه فلسفيه ملي. يعني مروف تشاوا خونا فكر بك خدمته خوا نا ببا خدمته بيردوزيه كي يان تشتكي تنقوا بله بله اف جي باندوري باوي من سر من باش بود عاليه رامان عاليه و دايكامي جي يعني ام بيجن دو تركيا مدا يعني او شمرا درفت ري فكر كو از سر خواب خبتم يعني عاليه هالبجارتني هوالان شوكي مروب هوالي خراب را بده و بستنه و وقت بی خرابه مروب هوالي باش را بده و بستنه و وقت وان باش به افجیجی مرسلا هالبجارتنه کسان افجیج کاری بیجی دایک بر بیتر برزاروک دمینه مرسلا ارکا پرورده دناف ماله بیتر سرمله دایکا بو بله بله باو دماد مال داله براستی یعنی تم به دروا مجول بو تزانی دمه در فتح کار و آبوریت باو
باف نه او قاست وەک دایی کە تمل مال بێ ڕێبەر ئەف مژارە کولە بەرفەرە ئەرکە هەر باو و دێ گوت بەسەرێن پەروەردێدا و مەزنکردنا زارۆکان ئەمە ئیر و هەنێکی لەسەر ڕەخنێ ڕاوەستن هەگەر ئەم دەستە پەیوا ڕەخنێ بکەن ئەمێ ڕاستی هینێک دیوارێن ئاسێ یان پەنجەرەیەن گرتی وەرن ئەس بەحسا ڕەوشار وێژەوان و ڕەوشەمبیران دکەم رخنه چیه هم هنکی ولو داناسین کلو کرچی بدن رخنه چیه جم ریبر هبون ده هر داناسین رخنه از کارم بیشم همو تام سر پرس رخنه یک داناسینه ندانه جمع عربا هم بیشن مرسلا رخنه بیشن نقد جه نقد پراهات نیه جه رخنه نقد دراهم بعربی بیشن لی بگیشتی رخن آواگرن و شیروکرنه و بر همه دبینی تجاره کردن آوابونه که نوج و بر همه را دینی زمان بریه شیروکرنه تا جیرا و گلک ریبازن رخنی هنه ریبازن درونی جیواک دیروکی درونی ام بیجن جارنجی بهف کهرتن اف بر همه هلبستوانه کیر فلان دریج یان کری ایدین جیجی فلان درن دين جيان كي افجد بيجن بعربي كومباراتيف يوك ام بيجن ادب المقارن جد بيجن افجي هيا وهن هنا جيجي وك ريباز رولان بارت و ام بيجن بيرناسكي فرنسي رولان بارت قوت دوا ام برهمه بخونن بيكو ام بزان بن اف مروفال كيا وشكو دركيا يعني تاني ام نيفيسي بخونن و ام بيجن چاوي خواب بگرن جي دايك بون و ام بیژن بیگو ناستراوی روشنبیری بیناس کردن افجاد بیژن بکردی اسکارم بیژم افجاد بیژن ریبازا جناف کوکه زکماک ریبر ازیت هنکی بسکنین ام هنکی دناف قاده روشنبیریا کرد و کردستانی ده بمینن ام کارن پیرا بحثا وان ویجوانی جهانی و نها بناف کری ام بحثا وانجی بکن لی دقاده روشنبیریا کرد بحثا وی دکنم کارن درباسی وان مجارین جهانی جیبن جمع وکی کرد جبر چه تفکر رخنگیری نه تفکر که ام بیژن خورد توهین چه نبوده و مرسلا به چاندا به روشا قرقرنا چاندی واگره دایه جبر ام ایرو وک گله کرد و کردستان هر چهار پارچه بویه چهار ناقابه چهار دولتا اف پارچه بونا جیجی رولک لیستیه که نه زمان براحتی وره خورد کرن و نو کرن و نخواستن که رخ نبیشید یعنی ده همو وارا دا اف قرقرنا چاندی رولک نینی لیستی سر رخنه سر دیروکه حتی روجا ایرو دیروکا ما ام بیجن وقت دیروکه کی مروف دیروکه کی برهفکری نینه اجبر گوتنا من خلدون هيت بجي دیروکی سرکفتی نویساندی فاجبر وجي افجي اجبر ام هين درول خوي دیروکی ام بن کفتی بون سرکفتی مج که هبانا جی زود هاتنا ومراندن او جي هیچ درول کنینی بلیز سر آستا جیانا می سر آستا ویجهی بگیشتی و به تایبت رخنی ریبر پیو گریدایی چما حتی ها اف چاندار رخنی دناو کردا بگیشتی و به تایبت جی بشین روشنبیر پیش و نچویا بهتر از کارم بیجم اف تفکرن می سیاسی ام بیجن ری ندانه مرسلا رخنه کو پیش کردن جمع تنه پسنداین هیا یا دف آویتن هیا بله جی در وای ویس نوره ما تشتکی وصانه دی یعنی فردو شف زلال ببینه فردو تشتی بحثی دکن دبر رخنا نگری دایا کو از تم تشتن نینی دبر همه دا نیچیر بکم بله و جوی بهشم افوسای نه دویت تشتن بدوجتی دا وینی زمان جبر برهم نتام رشه یعنی نتام سپیه هناك وارن خورتی هیا دوی مروب ناف بکه وکرخ نگر و هناك وارن قلس هیا دوی مروب يعني كيم هيا لواز هيا دوی مروف بناف بكسر و دوی مروف يعني مروف رخ نگر دوی اركك سرمليوية كو برهم خوي رخ نگيري آوا بك سر برهمك آمده بوي لناسكر بيجن رخ نگر او رخنه
نان خوا و خواردن خوا جوی برهما آمده بوی وارد کرد. بله يعني ام بنجه او برهمايه سروي بنجه دويت آواهایی که نو چیکی بله هەگەر ئەم بەحسا وێژە و ئەدەبیاتە جیهانێ بکەن بالا خۆ بدنێ دەماگ و بەرهەمێک دەرکەوێ پرتوک بێ هەگەر بەرهەمنی دنی وێژەی ئەدەبی بن تدبینێ ینی سمینار تێن داین بەرنامە لەسەر تێن شیرۆڤەکردن یان ڕونشتنێن تایبەت تێن داین ینی دناو کورداندا ڕێبەر هەبوون پرتوکێک دەرخستیە ئەزێ بخوێنم تەنێ شاشتیەوی ئەزێ بێژم لێ وەک بشێوەیەکی زەلال ئەس بێمی ڕەخنە بکەم یان چما ئەم کورد ینی ئەم وڵۆ بێتر لەسەر ڕەخنێم ناسەکنن از باوارم جبر ام وەک ملەتێکی درۆژهڵاتە ناوین ئەم جیژی کێم دخون جەمە ئالوزیا خواندنێ هەیە ینی ئەم دوچوکیا خۆدا فێر نەبوونە بخونن فێر نەبوونە پرتوکا ئەم بێژن بنێرن چی هەیە ئەف ژێڕە دەمەدە ئەف ژی بدەم واگرێدایە جیواک دەما نە جیواکەکە خوانده بە تەنێ جیواکێک دخونێش بۆ خاطرێ دەرەجەیان وەرگرە و بۆ سەرکەوە و بۆ هەرە ئاجانگویە و هەرە ئەو ئەفیژی دەسهڵاتە زۆردار ڕولێک نەینی لیست سەر جیواکێ بگیشتینە تەنێ کورد هیچ هەموو نفش جەماوار بە دەردێ معیشە ژیانە خۆی ڕۆژانە و دەبارە خۆی ژیانە مژول ببن و مەرسەلا خواندنێ و یعنی دی تشتێکی و سامێت شتێکی زێدەیە شتێک زێدەیە لێ ژبەر وێ ئەv دەسەڵاتداریە زۆردار یان گەلەمپەراتی ئەو هیچ جیواک نە جیواکەکە زانە بە جیواکەکە تم چەپکا لێخە وەک ئەم بێژین گەریب بەی شوان بچە ڕێبەر لە ڕۆژئاڵای کوردستانی هەنێک دەرفەتێن باش پەیدا بوونە دوارێ زماندا دوارێ وێژەیەدا ji bo çalakirina tevgerek ronakbîrî li Rojavayê Kurdistanê çi tê xwestin û çi rol û misyon heye ser milên wan wê tevgera rewşenbîrî got bikin ez behsa Rojavayê Kurdistanê kim belê tiştê tê xwastin niha heta radayekî em bêjin çalakirina bêgoman em milê rexnê ji bîr nekin wextê behsa edebiyatê kin ji xwe mijare me giranî ser rexniya hemû tişt pevgirê belê em mersagî pevgirê da yek xelekin نها حتى رجع إيرو از وقت بيجن جي وقت شوبينم ام بيجن تفجرك روناك بري تي آماده كرن بهمان دمه بتفجري لشكري ورزقار كرنا دوران جبن تروره ام تشتكي وسا چالاکیه که روشنبیری جی دبینن ام گرک سازی دبینن تینا آماده کرن وەک ئەم بێژن وەک نمونە هەرارەکێ ئەم بێژن وەک کاروانێ زەیتونێ ئێبرێوا دەبرن تشتێکی تشتێ وستا چێ دەبن هین ئەم دەبن ئەم ڕوولا دەمەزراندنێ دانا و ئەv ڕوولا حتا ڕادایەکی باشە یعنی ئەس دبینم چالاکیەک تێمەشاندن دوای ڕەوشەنبیریدا لێ ئەم دخوازن هین دەرفەت ژێ ڕەوشەنبیرا ڕاوەبن هین وەرن سازی کردن یعنی هین کاربن رولک مزن بلیزن ام بیژن دوی دناو راگهاندنه دا جهه خواب بگیرن دناو کار دیپلماسی دا جهه خواب بگیرن دوی روشنبیر یعنی ام بیژن ده 100 سالا 20 دا گلک روشنبیر نافدار احات الناس کرن دناو عرب دا وک نیزا قبانی وک عمر ابوریش وک وانا گیبون سفیر و دیپلماسی وانا جبر سازی سیاسی و چاغه رید دانا وان بله و براستی گلک سوجی وار کرتن جوان روشنبیر نیوزکار دوی نلمال اولو تنه به لمال و کس گهنده که کس جرا دلیل نه کس ری جرا و نه که دوی نو صابه دوی ام وارو شنبیرانا وانی دیسکارانا وان بریک و پیک بکن وان تیخن ناف سازیان و دوی افتشتاجی که وسن ملی سازیان سیاسی وقت نمونه ری و بریا خوصر کاره تشتکی و صابکه که همونی دیسکار روناک بیر همو کسن آفرینر بگیشتی که کاربن جه خواه همان سازیه دریوه بریا خوصر دا بگرن او ریک ام بیژن بوستک جه آزادیش وانا را وره بکرن کو کاربن کاری خواه بکن یعنی بی ام بیژن بی و او بندن آسه ام بیژن یعنی بی
به برچاف کردن به باسک به بند يعني ريبرتا بحسا هناك سازير وشمبيريجي كر هناك بناف كرن هرركي وسازين دن وكارو خباتي واني ياهري فيداوي او كارواني زيتون زبور كوباني دس بيكرن حتاني بديركي للفيدري او جريدان هيا دناف براتو وان سازيان فاتشالكي وان او جريدان هيا براستي او جريدانك ام بيشن حتى راديكي اندامي هرركي زبور منه بله از اندامه هررکی مالی ام بیشن هناك تبینی هنها و داری ام بیشن بخوازی نخوازی نوک ام بیشن روج آوا صحه دانستاندنه ام بیشن چالا کرنه الوی داری بچک قلسبون هیا بچک دورو ام بیشن هین خبات برنگه کی جدی بریکو پیک نهاتی کرن و ام بهوین دمن پیش وره کرن تو درباره ریخستنی درباره کاری و روش چه کرن و چالا کرنه روش ریخستنی درباره سمینر داین درباره چالاکین سالانه تینا دارخستن وقت چالاکی هلبست هر سال هر لکه چیت که هم هیوی دکن هن کارن باشتر و برفرهتر و گور دمه وره عیار کرن و ریخستن کرن دمن پیشتا از به هیوی دکم يعني ريبر هناك خواطر وي فلسفي هنا رخنا دويواري فلسفي دا مهنكي تشوبان دنا ام هناكي لسروي راوستن فلسفه ورخنا يعني تشبر او يعني تش المنت هنا جو جريداني بهردو بهذا هبي او بحثكي او ليكوليني ويدبي درباريت هنا بله مسئله فلسفی ده پرتوکا کی آماده دکم ناو خواه اوین هبون او هبون ناسین امی ورد سبوی لما هناك دوی چرچوا فلسفه و رخنه ده بمینن قالوا فلسفه ده رخنه قاسي البيش عند رخنه ده فلسفه قاسي البيش يعني جريدانا هردو ابها از کارم بیجم فلسفه کوتی که چو ورادا و واری خورد بکا و دولمند بکا هنا وکم بیجن وک محمود درویش هم بیجن هلبسفانه کی از ناف ناکم به هلبسوانه کی فلسطینی او هلبسوانه کی جهانیه فرق حتی امرو تبي باندور بوي ريبر هلبت محمود درویش باندور خال مهبو ادونیس به باندور خال مهبو نیزا قبانی جی حتی راده کی بله جگر خوین ملای جزیری احمد خانی وانا هر سه هلبسوان ما بریوان ام کتن واره کردیه بله ل پروژه ما هي نها كو از همو تشتنهاني بعربي من نويساندي از بكما كردي نور برامي ورن سروي مش اجبركم امج جواب برسيدر نكرن نبي فلسفه بله ده البس دا از فلسفه بناف دكم بله ده رخنه دا جي ريبازا من ده شيرو فكرنه رخنه گري ريبازا كفلسفيه بله سر بينجها هزركي از بشرا ورم بشترا بين بله ام بیجن بخوا وک ارسطو گوت هلبست چیه هلبست شیوه که رامانیه بله شیوه که رامانیه تی واتا کو هلبست جی دناف خدا فلسفه جی هيا جبر هلبست چیه هلبست پرسه فلسفه جی پرسه فلسفه جی دبیجه ای مروف خوناس بکه هلبست جی پرسه که گلو چما وصایا چما اوین به ویرنگیه چما دوربون به ویرنگیه چما ولات به ویرنگیه وصا پرسادکه اجبر و فلسفه هر دری دا خوب جه گرتیه ده هلبست دا دی چروک دا ده رومان دا ده دواره و جیب گشتی اجبر و از تم دکم دخوازم پرکینا برا فلسفه و رخنه بکم اجبر حتى مروف حتى رادايكي نبير ناس به نكار به رخنا جريكي خرط به بله ريبرت تبحث هناك نافين وجوانين عرب كرنجو د جهانا وجاء عرب دا جالكي دنجودان وشوبيواني وجيجي خويا دكن تبحث محمود درويش تكر محمود درويش بر نفيسي خوشي لسر كردا وروشا كرداجي نفيسيا قالوا تبهردو زمانه دنفيسي دماغو تب عربي دنفيسي او هزراتا يعني او فكراتي كرديان او دربرين تي كردي ناين روجواتي نفيساندني براستی جانا امروف کاره سود وگش هنج تکنیکن هلبست عربی کاره وگو هزینه او تکنیکانا عینی بکردیش بکار بینه هند بیجن نا شیوه راماندنه د کردی دا نه وک شیوه
راماندن شو برس أفد بيش عربي هاتشوي ده نها وقت ام بيجن وقتی دما نویسکار ام بيجن برهمه که به عربی نویساندی که جاره کردن و برهمه به کردی دینه چه معنا اف ورگراند اف نابه ورگراندن اف دبه دوباره آوا کردن یعنی جاره کردن و برهمه دنویسه لب زمان خی دایکی فما ادوی پروژه دمان هذا کو از کاربم همو تشتن به عربی مدانی کردی دین لا برسام النقو برسام تب هردو زمانه بشيويكي سركفتي وبشيويكي برزانياري تدنفيسي دما تب عربي دنفيسي او مجارن يعني او تشبيجن او اتموسفيرا كردي خل هسيتا دبيشي حتى تب عربي دنفيسيان تدوي مجارة عربي دمينيان دوي باندورا محمود درويش يعني او يدي يعني هر تب كردبونا خود هزري براستي بحسها هزر دكم براستي هزر مروف يكا لی امبیجن شیوای و گوهستن هناسان دنویسه سر رو پلان شیوای بچک جدایه لی هزر یکه امبیجن حتی راده که محمود درویش ده هلبست خدا ده فلسفه هلبست ده برهمن خدا از پی باندور بوم من وی یکی جیجی با آوای یکی من ده هلبست کردی دا نونرتيجي ويكر مروف كاري بيجي ريبر محمود درويش قوتن كويل بيرا من ازهن كي ورغري نم بكرديز بهيفي ما قد ورغري دا دبيجي بر زحمته قو مروف فلسطيني بي دما قد فلسطيني بي غرك دو كسايات ادنا يك كسايات دا بافرين ويش هاغي تبي سياسه مدار وتبي روشنبير الفر وقتی کو مرو وی گوتنی البرجاوا درباس کی هر گوتنی بلکی 35 سال بیتر سر درباس بویا روشا ملت فلسطینی کرد پر نزیکی هوا حتی گو و جوانین کرد امینات باندورا خوش محمود درویش دگرین یان اف گوتنا گون هام گوتی يعني تقاسي نزيكي ايش جان برجبون بالنسيا كردانا بله اف جويتي جوي مساله نا تيكلي خب في كينينا ام بيجن وحتى ام بيجن امروف نقاري بك فرقك ما جدابونك ما زنها يا نابرا قال فلسطيني وقال كردستاني قال فلسطيني بيستو دولات باش فلسطيني بازار ابناوي دكن يا ناكن لهنا لإما كرد ام بي خادينه كس الماء ونكري يعني روشا ما وروشا فلسطيني نابيك يعني ام بيجن فلسطيني ام بيجن وقلكي وقل قالكي كنعاني شيء نكا من دهات في منطقه يعني فلسطين تام نا عربايا ونا محمود درويش عربه كنعانيه وادونيس فايا اس بي باندورم جيجي تاني بعربي در برين دكالي او بخوشي نعربه نه هر كس بزمانكي خبر دا يان در برين كر او فرقك برمز نقبه نتو او هي ليه ريبنا مش بير نكن اف كاسين كون هاغو تكو تنجي بونستون يعني ها كاسين كردجي هنا ضد ام بين احمد عارف لتركي بو يعني يك جستونا وجا تركي كردا وحمم جاري كردي بون ام بيجن لسوريا كسني كرد هنا بعربيين فيسن بونستون جوجا عربرا يعني محمود درويشي ونزار قبانجي وادونيزي افجي بونستوني وجا عربي هرشقازجي مثلا خدا نا عرب بنجي بان بجاري خدا نا عرب بنجي لي بعربي دنفيسن اما مجار قال كي دريجه اما ورن سر داناسينا برتو كان ريبرت دبر هم حتى هات او كرنا بزمان عربي بله قيرينه الرحنيه هلبستا بله جشن هلبستا بيكتي براستی سه پرگال هلبسته تیدا جهانیه بله پرگال کلاسیک مالک و کم بیجن هلبسته عربیه رسن و ام بیجن جوره یادن جیجی و کم بیجن ناوین نابرا کلاسیک و مدرن و آسسه تام آزاد هلبسته آزاد بله اول کنگی چابو 1016 1016 لکدری لباکور کردستانی باجار عین تابع کردیاوی هیا براستی کردیاوی از آمده کم بادمانا بله از عین کردیاوی نابه قیرین رونیه از قیرین رونیه کردیاوی جو دما پیش دو بتر که حسابی بکن یاد دوا او جی کلین رخنین نه تکستن ویجی و
و خواندن رخنی رخنەی غاری ئەو ژی 1070 دەکات ئەو ژی عینێ باکووری کوردستانی هەمان چاپخانێدا ناوێ چاپخانەی چ بوو؟ ئەم بێژن ماڵخانەیە نون 4 نون 4 وەکەمی عربی ینی هەردوو بەرهەمی خۆتە لەور چێ کرد ئەرێ هەردوو چاپ کردژی و بوا هەموو بەرهەمن منجیژی ئەو نویسن حتا ساڵا 2011 2012 کەڤنن ئەف قێرینێن ڕۆنیە کەنگی لە جەمتە پەیدا بوون براستی وەک مژار ئەز بەحسا مژارێت کەم ینی نافکی گەلکی باڵکێشە قێرینێن ڕۆنیە گەلۆ ڕۆنی وسا قێرین تێت هەنا براستی ئەمنەت برێ ڕخنێت دەست بەحسێ دەکەم وەک پرسە ینی ڕۆناهی قێرینە ئاگرێ نەوروز قێرینە گەلێکی ئەم بێژن سەر پیارا بوو سەری خوا هەلدا هەمبەر ئەزداهاکێ کەڤن و ئەزداهاکێ نو هەما ڕۆناهی قێرینە قێرینن مرۆڤایە ڕۆناهی دەما تاری وسا جهدا ناو عوراج ناو ئەوە ڕۆ دەدا دەردکەوە ئەو ڕۆ قێرینە گەلە قێرینە مرۆڤایە ئازادی خوازانە هەلبەستین جوور بە جوورن یان جۆر بجۆرن ناودا پرسن ئەڤینی پرسن سیاسی پرسن فەلسەفی هەمان دەمێ وسا من گەلک مژار من ئانی زمان ڕێبەرجارە پێشی تەکەنگی هەلبەستن ویزی تەمەنێتە ئێ وێژەی نەپەر درێژە و ساڵێتەژی ینی هین جوان ینی هین هلدکشێ ژۆرا پەیوێ تەلوی تەمەنی خۆی بچووکژی وی تەمەنی خۆی جوانشی تە بەرهەمێن باش و کار و خەباتین باشی تەکردە کەنگی پەیدا بوو هەلبەست جەمتە پەیدا ڕاستی ئەز شتارە دوور بێژم گوتە بەحسا عمر و تەمەن کرد پرتوکێ من ینی ئێ هاتنە چاپکردن ددنە لێ گەلک پرتوکژی چێکردنە ئەوەیە کتتونیم چاپکردن ئەمێ بەحساوان بکەن ئەرێ ینی تێواتەیە تا بەحسا تەمەن و جوانتی کرد مگوت ینی پرتوکێ من نەتەنێ ددنە پر هەنە تە کەنگی دەست پێکرد ویسانە هەلبەستێ کەنگی کاری بێژی ئەز دەما 14 ساڵی بووم کورتە چیرۆکێک دینویسان کورتە چیرۆکێکی وسا ئێ زارۆکە بەری هەلبەستی چیرۆک هەبوون من چیرۆک دینویسان پشتراژی هیدی ئەس باندور بم بە وەک ئەم بێژن کوڤارن سۆرگول جەمە هەبوون ئەو کوڤارە دەهات جەمە ئەو ژیژی بێتر وسا هەناسم بەر هەلبەستی کشان دی من هەلبەست دینویسان وێ چاغێ ئەم بێژن 15-16 ساڵی بووم پسا ینی هەر تە کوردی دەنویسی وێ چاغێ کوردیش 1970 دەست پێ کرد 2007 بەێ لە ڕۆژاوای کوردستانی ڕێبەریا خۆسەر دەها gelek sazî me behsa saziyan li Rojavayê Kurdistanê li wir gelek kesên afrêner hene ev kesên afrêner behsê dikin yanî beşên mezin ji rewşenbîran ji ronakbîran dikarin Sûdê ji wan kesên afrêner bikirin yanî ji bo rêveberiya xweser yan hago me destpêka bernamê jî me hinkî behsa Rojava kir ev derfet û îmkanê gunha ji bo wî afrênera çi pêwîst bê kirin کسی آفرینەرە براستی پێویستە gelek sazî hebin em bêjin imkan hebe ku و بەحسا هەرێکی کرد هەرێکی هەر ساڵ ساڵانە کەسکی ئافرێنەر ئینیسیاتیڤا خوا وا کەسێن ئافرێنەر یەکی دهلبژێرێ و خەلاتێ دستینێ لێ کێلەکە ئەف سازیên ڕێبەبەریا خۆسەر هەنا گەلۆ تەنێ ئەف سازیên ڕەوشەنبیری گەرەک بێنمان هەبوو وا کەسێن ئافرێنەر خەلات بکن یان وان خودی دەرکەون یان سازیên سڤیل jî ê girêdayî rêveberiya xweser bû karibin bi hevre tensîlkê bikin. Bi rastî ji te re bêjim divê pêwîst e pirek hebe navbera afrêner û ragihandin. Heta roja îro em bêjin gelek hin hevalê min hebine hunermendin gazin dikin dibêjin em dixwazin stranekê çêkine va stûdyo peyda nabe va kes nel pişt me ye em nikarin çêkî wisa bikin gazin dûsa çê xwe bi rastî afrênerin? Herî helbet. Yani gelek afrêner hene ji ber tim gazin dêwan bin derfet nîne imkan nîne. Dema ku em bêjin saziyên siyasî xwe bidin bervaya vê tiştî nivîskara brêk û pêk bikin wan bi rengekî em bêjin bi rengekî rêxistinekirî wan tê tevlî saziyan bikin saziya ava bikin çê bikin wê bêtir rewşa wêjeya Kurdî jî wê pêşkeve rewşa hunera Kurdî jî wê pêşkeve
روشا سینمایا کوردی و پێشکەوە ئەم ئیرۆ د شوورەشێکێ دانا شوورەش تەنێ نە د بارودێدایە و ئەم بێژن ناو قورشینێ دەرباست بێ شوورەشە هەری ڕاستەقینە شوورەشە وێژەیەیە شوورەشە ڕامانەیە شوورەشە ڕوونەکبیریەیە تەفگەرە زانیاران دەما خورد بە درۆژ ئاوا وێ دەما دەست پێ بکە وێ تبێژی و گەشە پێدانەکە نو چێبوو شوورەشێ بە ئاوایەکی کو جیواکێ برێوا ببە بەرە زانابوونێ بەرە ڕووناکبیریە و کۆ ئەم کار بن ئەو تاڕوومارکردنا دەسەڵاتدارە زۆردار وەک ڕێژیما بەعس ئێ جیواکێ مە تاڕوومار کردی پارچە کردی کو ئەم کار بن بنسە هەوانارێ بەبەریا خەوسەر و پرنەتەوی و پر ئالی ئەم کار بن دناو وێ پرۆژەیە دەموکراسی ئەم بێژن تەفگەرە ڕووناکبیریەژی چالاق بکەن و ئەv ئیمکان هەیە و ژمەتێ خواستن ئیرۆ تشتێکی بەوی ڕەنگی وەرە چێکردن li gorî hêviyên wê rewşenbîr bi saziyên xwe ve wê karibin tevgerek wisa bikin ta we karibin va kesên afrêner wan salana şekilkî yanî bi rengekî sîstematîk hilbijêrin yanî salana kesên afrêner bên xelatkirin salana kesên afrêner rewşa wan xweştir bibe berû geşepêdanek rewşenbîrî bibe yani wê karibin rewşenbîr tena xwe bi saziyên xwe ve van tişta bikin بله îroj ber em bêjin wê jevan giyanê cemawara nûnertî dike nûnertiyê giyana cemawara dike yani em bêjin yek ji war rewşenbîrê navdar gotibû rewşenbîrekî ereb bû ez guman dibim digotbûn wê jevan rêveberên gelanin ê rasteqîne ne بله نها ام بيجن نمونهيك هيد دما عراق رزگار بوج رژیم صدام حسين تقول د بوت هبون بوتا روشنبيري كي ناوي بدر شاكر سياب هبو بوتا صدام هبو خلق جيچو بوتا صدام خستن خاري و بيك بن بيكرن و غير كرن چكرنا جهز بالي لي پوتا یا آن پیکرا بدر شکل سیاب ماده جه خوادا جبر جروج دا روشنبیر گل حرمتی وید که حرمتی زمان روشنبیر دکه شیوایا دربرینا روشنبیر دکه روشنبیر گیان جماورا مخاطب دکه لی سیاست مدار ناکوکی چه دکه هنجه حز دکن هنانه دیشوینه لی روشنبیر خطاوی ریبازاوی اعتیدا بریواد به ریبازه که جدایه بهتر نیزکی گله نیزکی هناسه گله حضر و رامانه گله شبروی پیدیفیه که ام چالاک بکن ویه که ام بانگا چالاک کرنا تفگره روناک بری بکن دروج آوای کردستان باکور سوریه ريبر ما بحثا رخني كر ما بحثا فلسفي كر ما بحثا قال لك مجاري قريداي الرخني وفلسفي ما كر لي دم بلكي بتيرينا كي براسي بشيوه كي برفرا مروف بقي وي برسوال بندي ليش بوكو وجا كردي بقشتي دواري رخني دو دواري فلسفي دو دواري چاپ كرني تحمو آراندا ببا وجاك جيهاني بيوستي بچه هيا بيوستي ام ببن خودي انستيتوك ام بيجن روشا يعني افبر هم بانجليزي وري ورقراندون بازار انجلترا ده بفروتن بله هلبتا اب مثلا تفجرا ورقراندنه تفجره كي خورت با کار همو برهم می ای با کردی هاتنا نویساندن ام بيجن د زمان به زمان دنجي ورا ورقراندن افتشتا گلک گرنگا او براستی جی دم ده و از بيجم جي و ارککه که سر ملی سازین سیاسی کاربن تشتکی و سابقن کاربن گلک برهما جی بکنه سینما بکنه فیلم امبیشن وک امبیشن وک نویسکار حلیم یوسف گلک امبیشن گلک رومان وی هنا دبا فیلم دبا سینما انا ایرو امبیشن در فتح هیا امبیرو مبیهیست فیلم کی آماده دکنه دروش آوای کردستان فیلم سر بحثا نفرتیتی دکه جانا نفرتیتی دکه يعني تيواتايا كو امكارن قالك تشتي بيرنجي بكن سينما راغاندن تلفزيون او دهلا خلق بسكريك ما هست ببا وبزان با ام چنا قالي ما تشيا و بروجيا ما تشيا
و اف جی گریدای با آوا بوا بانگ از تکستکم سر کو وقت ما کو چالاک به تفگرا روناک بری دروج آوای کردستان لگل اف چالاک بونین سیاسی و دیپلماسی ایرو دمعتی مشاندن و پر سودن ارینی ورن بجه کرن ددمن پیشتان يعني حتى نها او ببيجن وجهه كردي درباسي ناف بازاري جهاني هي نبويا يعني بر هولدانيا يعني وي درباس ببي يعني هيفي هنا هلبت د وار سینما دا از بیجم وک نمونه ام بیجن د گلک فیلمین وک فیلما بیکس ام بیجن وک فیلما شیار فیلمین کردینه يعني از بیجم هاتنا دوبلاج کرن به زمان آلمانی زمان انگلیزی يعني هند هين فيلم هيفارونه قالك فيلم هنا بكردي هاتنا او كرن يعني ام بيجن دواره خلق قال ما كرد سورانان آله هناك قاب آويتنا دي مثلا سينما ام بيجن ليفر هناك ديفر اوروبا هناك كرد ماجيجي فيلمنا تشيدكن كرت فيلم تشيدكن يعني اف هولدان تا كس تشيدبن بس ام دخوازن اف هولدانانا نه تا کسبن ریوبریک سازیک خودی در کلی سروا و کارانا سروا خباتانا بونه بن خباتک تا کس ببا خباتک ام بیجن بریک و پیک کو ام کاربن باندورک بلکه بجه بکن دواره تشتی تبناف کری واره جیهانی سر آستا جیهانی بگیشتی بله ریبرت تدخباتك خدا مشوباند او گوتارکتا او خباتك ويا بناوي اوين هبون زانينا خباتك بر فرح بو او ما بساوي جوي ويتشبو او براسي او كارينكي بحساوي بكي از كارين هبون هبونا وهبون زانبونا او وك توريك وك هزرك از آوادكم او بکورتاسیس خوازم بناف بکم کو او بانگا یک بونا زانیاران دکه سر آستا جیهانی یعنی ام بیجن بووه یکی خباتک پر مزن دواره کرن یعنی چاوا ام بیجن کارل مارکس يعني بحثا یک بونا کارکران کر و دما ام جی دخوازن و جاره یک بونا که جبو كسن روناك بير وزانياران بكن دفي خباتا خود يعني اف خباتا ود بي بنجهك فلسفي ياغو اون دوي چرچوي دا خباتي دكن بله از نها پروي پرتوكي آماده دكن مجده 1012 وهين بداوي نبوا بله دخوازن بفي آوائي امبيجن وك نارينكي آوا بكم بو فيك يعني امي بحثا خباتي وبكنا بهدي درباسي داويد بن ريبر مخابن مجاري وخباتي ونم بربون ما ولو كرت ما بحسيكر لي جبو دما بيش خباتي ويتشبن يعني برتوكي والبر شابي يعني كارو خباتي وجبو دما بيش مجارين رخننا مجارين فلسفينا مجاري شاب كرنينا بكورتي برتوك من هيا بر بشاب كرن هيا او جيجي دباكوري كردستاني ولا شاب كرن نيزك ناوي واتاين باش نویسه د جیهان نویسکار محمود الوهاب او جیجی لیکولینن چنا وهاب او جیجی بخا کرد جیجی لیکولینن بخا اره لیکولین رخنگری سر رومانه وی و سر شروکن وی و تشتی و ساین تو رخنیا و جوانه البته او پرتوکه که دنجی سر خبتم نها سر رومان نویسکار کردستانی حلیم یوسف بله او ووازاتا هزرا من أفين هبون ناسين از سرجي خبتم عيني دميجي و هنا كومن هلبستي بكردي هنا جي از تخازم در فتي ببينم مال خانه كي دركي بينم كو از وانا جي نيزك چابكم تبحثا آلين الكترونيك يعني جبوي مثلا اونلاين و افتشتي ولو جيهانا كرد هنكي ولو دفي مسألة دا يعني في مسألة خبراء يجي هي قد مثلا برتوكا د اونلاين دا بشوبي براسي هنا تخازن اي در فتي واني آبوري تنا امكاني واني ام بيجن بيك آنين واني آبوري نينن كو چاپ كن دچن بري خاددنا پي دي اف بري خاددنا واره وشان الکترونی و پرتوک خواب آوای پی دی اف وشان دکن و میجیشی مالخانه یک چکری 4 ساله ناوی مالخانه کمجیوینا زانیان آزاد یا الکترونی گلک پرتوک جی من بوی آوایی چه کرنه دوری 69 پرتوک بله
شێستونه حتا هەفتی و چهار پرتوک مە چێکردە بە هەردوو زمانە کوردی و عەربی بەڵێ رەخنەگەر و هەلبەستوانێک کورد ڕێبەر هەبوون گوتن کۆی داوی ڕاستی ئەز کێفخوا شمیر و ئەز گەلوار و نیشتم و ئەز سپاسیاتە دکم و ئەز هێویە سەرکەفتنێش کارێتارا و بەرنامەیەتارا دixwazim و هەر شاد و بەختەوار بین بەلێگەلک سپاس بۆ ئیرۆ تبووی میوانی پەنجەرەیە وێژێ بڕاستی خەباتین وە پڕ بوون مەژی مەهەولدا هەنێکی ئەم کورد دەرباسی هینەک ئەوە بن لێ دیسەژی دەما ماغولۆ بوو پرپر سپاس ڕەخنەوان و هەلبەستوانی کورد ڕێبەر هەبوون و ئیرۆ تبووی میوانێ مە بەرنامە پەنجەرە وێژێ بەلێ سپاس بۆی وەژی تەماشەوانین هێژا حتا خەلەکەک دن و میوانکی دن ببین ناوا خێر و خۆشیەدا بخاترێەوە. جه برگه ویجاره سلاف جه ورا بینرین مال هر درکه بن ده سال در باس بونو خلکو آخو شینوارو دارن عفرین دنالن لبن کنترولا وان گروپین رادیکالو تیرورست که به هاریکاریا هوایی و خوزایی لشکر ترک بری و ده سالا هریش کرنا سر باجار عفرینه دارن وی دانا برینو خەلکێ وێ دانا کوشتن و دەربەدەرکردن و مەزارگەهێن وێ دانا تەقاندن و هەر تشتلوی باژاریدا وەک مەژیە خوا وان گروپێن رادیکال دانا گوهارتن خەلکێ عەفرینێژی لێ لەسەر لێبێن سنوور چاونێرن و دەستکردن بەرامبەر ئەوان کارن نەمرۆڤایانە یەن لە باژارێواندا دژی خەلکێوان و باژار و چانداوان تێتەکردن و وەک بێدەنگیە دنیایەژی وان دەولەتێن زلهێز کە لە بەرچاوێن دنیایێ رووسیا بووە ڕێخۆشکەر کۆ لەشکرێ ترک و ئەو گروپێن رادیکال دەرباسی ناوا عەفرینێ ببن کا چاوە لە داویەدا ئەمریکا بووە ڕێخۆشکەر کۆ لەشکرێ ترک دەرباسی سەرێ کانیە ببێ ئەvê بێدەنگیە بەرامبەر vê هەموو گێتێتە kirin وەکر کۆ لەشکرێ ترک ئیدی بەرەب لیبیا و هەولێن وێ دێدا بەرەب سۆمالێژی چا لێ دەبێ لە سبە ڕۆژێدا حەکەر هات و بێدەنگی وسابێ ڕۆژهەڵاتە ناوەڕاست هەموو بکەبیە ژێر مەترسیە کۆنترۆلکردنا ئەردۆگان و دەولەتە ترکدان ئەمێ vê mijarê bi mîvanê xwe re berêz helbestvan rêber hebûn ku xelkê kobanêya ev cara berî ez mîvanekî neş Efrînê li ser mijara Efrînê re mîvan dikim xêratî سپاسیاواژ دکم براستی ئەمێ mijara xwe dîjî ya bi mîvanê xwe re ji şingalê roşnamevan saet hemûyê me re bê ku navê wî hevalê çiya ji ber ji destpêka fermanê heta niha li wî çayî de ye em nizanin çi karî dike jî li wir lê hema li wê derê sebrawî li wê tê em ê li ser 6 sal derbas bûn li ser fermanê re heta vêgavê بهرا بتر ji xelkê şingalê venegeriyaye şingalî qurbaniya nakokiyê siyasî û leşkerî ne yên li ser axêr û din yên di nava Hewlêrê û Bexdayê jî de sermayek gelekê qurs û bi zehmetê li ser deştê û bi hezaran xelk li wê derê dê nalin ji ber ku çê harîkarî ne ji aliyê hikûmetê heker hat û ji aliyê rêxerawa bên jî gelekî kêmin برای ساعت همو ویج مرا روشا شنگاله بگشتی کاچل وی درید بی چه تیتا کرن چه تیتا گوتن وی اشمارا بیجه برای ریبرامی جباوا دست بیکن 2 سال در باس بون او گروپین رادیکال هر تشتید خوازن دکن لعفرینه دا سبروجا عفرینه دیتنا ودا یا روش آوا بگشتی کو عفرین جی هنک شویا وی چه بی براستی دنها مرسلا عفرینه
دبینن کو سبروجا وی ندیاره جبر با آوایکی بلز هر گاو سیاست ناو دولتی تی گوهرتن تشت نو دکوین روژه و او تشتانا بخوا به آوایکی خویانی نایه شوپاندن آن شیرو وکرن ام دکارن سر بویر گاو به گاو خواندنه بکن لیل سر سبروجا سیاسی جبر کو پیوندی ناو دولتی ده مجارا سوریه دا گلک تف در باس بیه به هف و براستی جی هر کو پیش داته روش آلوستر دبه جبر ایرو پیلانا کو جی امریکا هاتی کو اف دور پیش کرنه که سر رژیما سوریه بکرن بری ویجی کشتنا سلیمانی قاسم سلیمانی جی بو نهاجی ام دبینن کو اف آلوزیا دناف حکومت سوریه چه بی دوار آبوری و بهلا کو او دانوستاندن به ترکارا بکرن لی نسر رزگار کرنا عفرین آن و گراوی ده سخوانا رژیم سوری لی بله و بهتر اف گروپن تندرست ورن گروپن رادیکال با آوایی کی خرابتر بورن کار آنین ده هفبندیه که دنا برا رژیم سوری و ترکیه هن تشت و بین کرن ده نرین آمن و تشتن دن ورن کرن و باوریا من هنکی و روشا و گرا عفرین زورتر بکه جبر کو تشتن نها تینه کرن و کم بیجن دانستاندنا سروکن ام بیجن استخبارات ترکیه به علی مملوک سروا حکومت سوری من روشنا خویا کرن ددن کو و اف پس کریک هر بردوام بکن و بهلن کو دستک ورا دانین جوا هزن تندرا و کو او کاری خوی ام بیجن توانبار بردوام بکن جبو کو روش ده روش آوای کردستان بتایبت تیک ورا و اف دانستاندن و برهف بونا حولدانا برهف بونا مالا کردی جی او جی بویا مترسی سر هر دو آلیا سر حکومت ترکیه و آسوری جی اف بو و یکی جی و روش بروا روش آوا بکرن کو او ناکوکی گرتر ببه او هزن کردی جی برو هف نون اف جی یعنی اف بخارا گلک پرستینه براستی بکرتاسی سبروشا عفرینه گریسپی سرکانی تا روژا ایرو کس نکاره تو گمانه زلال بکرده همون یعنی داخویانیه که سیر و سمر جبا وزیر نافخوی ترکیه درکد دسر دسالیا داگیر کرنا عفرینه را گوت حکر هات و ام درواسی عفرینه نوبانو و با مرکزه کی مخدرات ای مزن یعنی لپیش دسالات گوتن او هزین دوی دری دهین مترسین لسر سنوره ما و ام دترسنو ام خود پارزن و سنوره خوا یعنی دوی داخویانی دا وسا درکات کو نو گازو نا او مقصبو نا او تشتید گوتن گوت و با مرکزه کی مخدراتا دی چاوه وی دنیای وکری همو که دا کو يعني أردوغان وتركيا دوان مثلا كشتنا سفيلا واندا جلكي مكروه بون چما في داخوياني وصادا چما نقول ما وكجارت بريكت جو ما سنوري خو پاراست ما ترساوان وان هيزن ان كردي خو دور كر چما بوي اواي داخوياني دان براستي ام بين نابيني كو حساب دنياي ناكن شواز دولتا تركي تم پیدا دکه بهانه یان کوپه بریاوه روا ببینه دستوردانه و د خاکا روجاوای کردستانه تا باشور کردستانه تا ام بیجن خو برفرح بکه
وەک خەونێک هەندێ پارتیا سەر بە ئەردۆغان خەون خەیاڵێ خواب کو ئەو دیرۆکە ئۆسمانی جارێکەدن vەگەرینە دووبارە بکە bi çi awayî be bi awayê siyasî be bi awayê peydakirinê bihaneyan be bi awayê leşkerî be wê hema her wê destwerdana xwe bi vî rengî berdewam bike. Ji ber îro wek tê berçavkirin ku projeya îslama siyasî bi her du layanên wê Sunnî û Şîî îro Tirkiye û Îran birêva dibe. Ew jî tîne bîra me rewşa İmparatoriya Safawiya û Osmaniya ku bi dawî İmparatoriya Safawiya hat rûxandin û vî awayî İmparatoriya Osmaniya berztir bû û karibû piştî wê wêrankbûna İmparatoriya Safawiyan xwe berfereh bike. Îro çawa me dîtibû ku Qasim Silêmanî bi destê Amerîka hat kuştin. Amerîka dixwaze bike dihêzit beramberî yek Tirkiye û Îranê? Bi wê awayê xwast rêda Erdogan ku xwe berfereh bike here Libya vî awayî ku kare bixwaze armanca Amerîka ku hêz û berjewendiyên Tirka pêş ba bibe ser hesabê berjewendiyê Îranê. Ji ber wê îro dixwaze neynûkê berferehbûnê Îranê jê bibire bi awayê piştgiriya nezindî li ji hêzê Tirkiya ji wa Osmaniya nû ê Erdogan birêva dibe. Bi rastî vî awayî ev siyaseta tê famkirin tê şîrvekirin. Bi awayê ku îro piştgiriyek ji Osmaniyên nû ra tê kirin û tengaviyek ji İslamiyeta Îranî tê kirin ji ber îro em ew ketine qonaqeke nû ji zorenga İslama siyasî û berferehbûna wê di vê navçeyê û bixwe jî qurbaniyê wê helbet gelin lê hikûmetên vê deverê ti ziyan ew qas nabînin ew bixwe alavin ji berdewambûna vê girêkê. Heger hatu li hevhatinek di navbera yanî wek li kombûna dawiyê de di navbera Îran, hikûmeta Sûriye, hikûmeta Tirkiye û Rûsyayê de nêzîkbûnek di navbera Tirkiye û hikûmeta Sûriyeyê de Beşar el-Esed çêbû. Mistaqbelê van grûpên radîkalî ku li Serêkaniyê û li Efrînê û li yanî her dereke hatiye dagîrkirin hikûmeta Sûriye wê dijatiya wan ka yan na? Yanî wê wan ji wir derê xiyan na? Wisa ji derva xuya kir dide ku rejîma Sûrî behsa têkbirina terorê dike. Lê di binda ew rê vekir ku ev terora bi were bicihbanîn. Numûne Cephetun Nusra hat bi piştgiriya Hafz el-Esed di 2006 da hat demezrandin û pê zemîna xwe jî çêkir û biriya wê jî gelek grûpê serva eniya Nusra çû di 2003 çû şerê Amerîka li wê derê dikir. Bi rastî tê wat heye ku ne hikûmeta Sûrî û ne hikûmeta Tirkiye karin rawestînin piştgiriyê xwe ji wa grûpên tundrew re. Ji ber hîro gelek kar ser piştê wan tê kirin. Ew jî hikûmeta Sûrî sûd ji bo vê yekê werdigire. Hikûmeta Tirkiye jî sûd ji bo vê yekê werdigire helbet. Ji ber biriya grûpên tundrew neqşeya Rojhilata Navîn tê guhertin. Neqşeya wê gor daxwazin û berjewendiyên dewletên mezin tê bicihbanîn. Ji ber wê ez bawerim ev projeya İslama siyasî wê her û her berferehtir bibe. Nayê têkbirin ji ber ketiye xizmetê berjewendiyên dewletên mezin wek Rûsya, Amerîka, wek Tirkiye, wek rejîma Sûrî. Îro wek em dibînin şer hîro şerê dibêjin bi erebî tê gotin herb bilwekale, şerê ajansiye ku bi ser piştê grûpên xuncehî tê kirin. û ev jî tenê ziyanê wê gel dide
لحکومتان بگیشتی سر ناکوکیین وان سر پرانی ناکوکیین وان ت ضرر جویه که نابینن كاكري برامي بقابي چنا شنغالي برای سعد حمو روشنامه لو دري مرة شاغي بخير السلام تركاوي بركات هبالي دلال السلام اسلامك اگر بلديات شنغالي مستوى براي عزيز وهم قودات صاحبي قالك ممنون تج دستبيكا فرماني دا الشنغالي وخلقت بيجيتا صديق الجبل حوالي چا يعني بشتي نيفا دكافانا دا تحريرا شنغالي چلوه دري هاتيا گوهارتن هتاوي قابي دستيكي راسي شرفك مدنا معين آخر إنسان كي داري معي چربی متا اوکر ناسنامه که هم کارن بوا ناسنم دسته کش 2014 ای 2014 هم کار بیزنس عالی شمالی و هناك سنتري شنغال چای شنغال رخي چای شنغال و خاطر دسته داشت درانی که گوهرین مزش نبود شنده و خلقی و نگریه او خلقی مثلا بیزنس سربستی و سنپا سربستی و فرچی وان درت وين النازح الفاندرا هي الفاندرا انا وكا متى سردشتي سرتيش 1000 تقريبا شخص عائلتي والفان بريل كيف مني اوش خلقيتي باي العزيرو فان دور ما دور الدين تقو هورينا نادي افغورني شيء وينيش خلقي كان منظمات دولي محاولة ترينا حياتي جياني هنا كيف الديرنا شنغاليش بس أذنابهم أكو حكومة دولتي لها شنغالي لحالي. قرينا شنغالي يعني أو منظمات محاولتكن بتشري حياتي بقين تشدنا خلقي بالرياض دوراتا توعية بالرياض مساعداتا. منظمات وقت منظمات شنو دركي أو در معناوي خرابية تدمير بويا زيان الورنات او محاولات هناك زيان موقف حالات طوارئ او منظمات محاولات ويخلي هذه راقيه اخوه حكم قلت مدرسه بقرا ترميم مدرسه مدرسه بقرا حتى تبيت الجانب الصحي مستشفى ومركز الصحي حكومة بصورة عامة دولة من ناحية الخدمات أو ناحية الجانب الصحي جانب جوانبات اللي بقري حتى الجانب الأمني فإنه خلقي شنغالي أمنا شنغالي خلقي شنغالي باشا مثلا حكومة أمنا شنغالي دستيرية خلقي شنغالي كم مشكلة مينا بزي شغلك بحبك بزي تشتكي بك إنسان شنغالي بحياتك بسيط زي بعيشة حكومتي دلقوا عدان خاصة تشتكي ريفراندومي بيشمركا وحكومة دستي مثلا عليها إريما كردستاني بدرستي وحكومة عراقية تروسر من شنغال منطقة سرمادا سلوشن 2017 حكومتي دها سوز الوان او ميخات الجاده ماين مثلا شنغال جاي شنغال بتفيد دست داعش سواء وان ميخاتا انضمام بكنوت وبرسمي بشكل رسمي وقانوني يصدر شرطه يعني وزاره الدفاع يعني وزاره الداخليه الدفاع العراقي بدينا انضمام كده بس حتى انها تشتكي ابويا حتى انها مثلا بيجمه تشيل السديس منطقه شنغالي نهاية بعض كثير مثلا شمينا وأبواب مخلفات الداعش شتيباي شتي العزير وشتي الجرزر وصفات البنات وقلت منطقة شخم متخوست أسبرسيارة قل سر ورا بكم بالتريا خلق شنغالي ترساوي كندي هيكو جنوبي جا سيبا العزير جرزرك القصب البنات وحاتمي وكوتشو أو منطقة جنوبي حمول جنوبي جا شدستي خلقي شنغالي دركهفن
اف مقصدي حكومة عراقي جيكا كو اهتمام نادوان منطقة اتفاقك چما يعني خلق جيفا نقر يعني خلق نك بقر يا شمالي حياتنا كي لعالية شمالي ده هيا عالية جنوبي يعني حياتك مشلولة الويدري ده هم حكومة جي وهم خلق شنغالي جي چما يعني اتفاقك هيك اوج دستي خلق شنغالي دركبي او منطقه ابي تقولين ده مهابين ده 2015 استنتاج دركتن سر دستي هيك سر حكومه العراق شحال جيش العراقي المنطقه اهمالترين بشكل كامل حتى مقطع تعيش عمود النهات كان هي قالك ريج نهاتنا باقش كده اهمالك كامل ممكنه مثلا وقت قوتي تشتغل هذه المخططات هذه الميزان فشهادة انه ارض مساحه اشنغالي استباي تنقسم مثل بنات منطقه مبوتين مثل عزير وحتى بكوتشو اهتماما في نهاية حتى منظمات محاولة تنطاقش كرن بس منظمات بخوا مثال سيطرة ذي تشتيها منظمات تلقي محدد البردسة وانا دون ركي مثلا مبلغ محددة فلان متأخر ديتي الشش مهار عقلي بس حكومتي هو بين حكومتي بني حكومتي فلانا مين الشنغالي ده انه جينا بقرية المنطقة الفيديا يعني دفي تاليدا تقصكي قالك سارات برفو او جيكات خلقك سردشتيا يعني قالوا جي وقت شوينا سردشتيا تا فيغافي خيفتي وان هاتينا غهارتن وآلية دي جي سؤالا من حكومة عراقي لشكر شنغال جي شنغال بريفد با يعني كو إدارة بريفد با بعدين السردشتي راسي مثلا جرى منظمات محاولة مساعدة خلق سردشتي وان بس منظمات ندوري منظمات مثلا خلقي فقرينا جيوان لان او دوري حكومتي زي حكومات مثلا اداره كي ببا شرطه ببا جيش ببا وان منطقه مثلا بري فاحشه وحمايه بكا دورا خلق فقر حتى قلت مثلا في العزير او هيشه انها شرطه يعني شبان تشتا خلقي سردشتي هجمه منظمات محاولات دعم خلقي سردشتي بكن بس كم قلت أما صفر دستية منظمات نكارن صفر خلفي راك نفسه حكومة مثلا وزارة التجارة والمهاجرين هر هاي ثلاث غذائي بسيطة الداخل كي بس أنا مثلا من مستوى خلفي في كاربي تشتكي برخو بدا يلا تجد يفدن السيارات دي انت مش دير كيف شبه يعني سر حكومة عراقي إدارة بريفت بيان جيش بخوا إدارة هزار وفرديدة إدارة شنغال بناد الدو إدارة شنغال حاليا مثلا تقول في كتابة خدمتي وانينا إجبار إدارة رسمي الكردستان الميني خلتي شنغالي كم قلت خلتي شنغالي دي مشكلة خلت إدارة وتيا مشكلة نعطى كمثلا نخل شنغالي باو إيزيدي بانو بمشكلة أو بانا ممكن مثلا شو مشكلة شنغالي شيء هو حكومة يعني وكو جيش أو نحت يابان خلتي شنغالي إدارة وتيا بس شتكي زحمة إصبر وان أو إمكانيات مين حكومة عراقي فلانة مين الشنغال حبا قرية شنغال حتى بدقيقة حتى فلانة حبا ويان خدمات بقي رابان يعني إدارة بقي رابان ومحاولات جدي كربان حياة وجيانك وكخلتي بزي بقرية شنغال وكل لحظة كمان كل لحظة بنيري دهيت مشاريع ومدارس أو حكومة ريفد وشارع شيء تشتو أو وان متقاطعن هو حكومة شارع شنغال بتشينا كريه مدرسة باقي نكريه
بناء حكومي باقش نكري شو مسألة دي ضبط مثلا بناء هاد بناء باقش كرين منظمات باقش كريان مثلا مشروعات هاد كرين برز سعد حمو يعني ميوانه مالستولجيكا وقت ما جي هناك كيما برساري ما ماينا امي بگومان يعني بردوام بن سر صانينا تشلوي دريت بي تقومي قالك ممنون تميوانه برگاه بوي شنغال صعب سرين كتشاف يلا كتشاف همه جارقدي كاكريبر يعني بشنغال جي عفرين جي هردو يك برينن يك ايشن ما زاني بولو دري تشدبي لي بزحمت مرو زاني العفرين دا تشدبي اللي هندروي ويدا اف جروبين راديكال لمسألة سريكانية واندا همو كارت خدانا برجاف يعني چك كارت دجي مروفايت يتكرن ليش ما افي صورة قالك جارا العفرين دا فيت شيرن جرايميت بشعت مزنت من لوما آرمانجی کو تکرد لعفرینه نمینه السریکانی نمینه گریسپی نمینه جبو بجه آنینا گوهرتنا دموگرافیک جبر ایرو هابونا کردستانیان آرمانجی کن چل شنگال با چل کرکوک با چل گریسپی با السریکانی با و عفرینه با ایرو آرمانجا دولتا ترک کو هبونا نتوکی هر بدرباسبونا دیرو که سری خانه تواندی تخازه و جرس و پرچقینه و هاو ایدیج دست ویته جبر گله کرد گیها آستکی کو نما او کولتیا و دپجرینه لدور داجی ایرو بویرن ام دخوازن بینن زمان کو یکیتیا و یکریزیا مالا کردی چما تاروجا ایرو نایب جه آنین تنه با آوائه که دروشمی تی زمان لید پراتیکه دا هر تم پاشگوه دبه بویر جی راستی هنه کی تعالی جبر او آلین مین کو ایرو ناروینا کردی بوان و گریداین او جی بشکن جوه پروژه ناو نتوی جوه لیستو که تی کرند دوره دا تا ایرو هین خوش اجنیدین داغرکرین کردستان تام خونه دانا آلیکی تا روژا ایروشی اف یک بوناجی زحمتر دبا اف پرسکریک جی آلوستر دبا جبروی جی دیرو که دا جی کرد دما زورنگا دناو برا صفویا و عثمانیا جی او جی دو بش بون بشک سر با صفویان بو بشک جی سر با عثمانیا بون دیروک جاره کدن خودو برد که دوی بویره جی هزن می کردی جی كاكريبر يعني دليبيا دا نحفترو نحكومتا يا فيغافي طرابلس بريفد با بله روجا كي نيك جيبيا بعاليه صفويا با ونيك جيبيا بعاليه عثمانيا با نا بقاكل ويدري حكم كريا ونا نيك ريزيكا دنا واندا حيا فيغافي دوي دري دا تركيا يعني دستي خو كريا نيفا واندا نروجا كي حفترو او لشکری لیبیا بوینه خطر لسر ترکیه. ایروجی حکومت وفاق يعني بتنابيني كو مسألة طماعية مسألة أرضية آخية بردانك يعني رهين خويا دفي آخيها ممكن دفردا كو هر حكومتك برجواندية خوا بريفا دبا لأن برستكن وكرد كا برجواندية ما ام پرسا برجواندین گل دکن که حتی چرا ده هزمه کردی کار دکن به پیشفخستن کردستان و گل کرد که هیوی وان کذن که یک ببن و ایرو درفتک زیرین دست مدایه چما ام و درفتا بکن قربان جناکو که این خواهی سیاسی هیرو اف پرسا هیا تا لیبیا آماجه کربو لیبیا جیجی بونه دو بشک حکومت وفاق سر و پروژه اخوان المسلمین دچه سر و اردوغان و آدینجی دیجی ویا که تا دیدید چقاس اردوغان هول دا کو
پارتیا خوان مسلمین د مصر دا بجه بکه او حار تشتی کنترل بکه لی او پروژه اوی هات تک برن و نما چو سری هات خوازه لیبیا تشتی که بی اوی بکن اما هولدان اردوغان جی نب تناخانه امریکا جی پشت ده کی روسیا جی جرا شوقا کسک ام بیجن وی خستیه ایرو و حتی آستکی باوریا مدا و حکومتا دادمندیه و پیشوچویه آل ترکیه و برای بابه کارخا لیدما کو بگه آستا کو نما کاری او برفرهیا بکه و شرن جالیه یونانیج آلیه مصر سر مرسلا غازه ده بحد دریای سپیدا اید هول ده ترکیه دست خواب ده سر و وارد یک برن ایدو بجی و جهه بکار به او اردوغان بپارێزە بە ئەوەیە کوژدەر وەک ئۆپۆزیسیۆن خویانی کرنده ده لێ بخوا خەتا ئەردوغانیەتێ و جەهەپیەتێ هەردووژی هەفتوو تەمام دکن چاوا وەک ئۆسمانیاتە کەڤن و ئەتاتورکژی هەفتوو تەمام کردن ji ber ku bidawî ئەتاتورک ئەندامەکە ji partiya yekîtî û pêşveçûnê ye ew bixwe jî dawiyê ev partiya bi dawiya dewleta Osmanî her tiş kontrol kiribû. Ji ber wê em nikarin cudabûnekê têxin navbera rêbaza Kemalizmê û rêbaza Erdoganîzmê ji ber ewna her du Atatürk'ün بس جهابێژی دەستخۆشی ینی د دەرباسبوونە سەرێکانی ئەواندا کەسی عالیەکی بەری جەهاپێ دەستخۆشی لێ لوان نەکرد لە ئەردۆگان نەکرد و لەشکری ترکیان نەکرد و دەرباسی وێ دەرێ ببن بە حجەتا پاراستنە سنوورێوان براستی ئەو کێم زێدا وەک ڕاگەهاندنێ دەبێژن ku ji ber çi Erdogan me dibe derin opozîsyona binava bitinê binav opozîsyon tenê binave di hindir da lê di em bêjin di zanistê siyasetê da û peywendiyên navdewletî heta ku tu karibî sînora xwe biparêzî dibe destpêkê tu berfereh bikî. Osmaniyet neqşê Tirkiye berfereh kir û dema dît metirsî heye xwe sînordar kir. Atatürk rolek lîstû bû bi parastina erdên ê ku Osmaniyan fereh kirin û birin. Atatürk hat vê Tirkiyeyê nihayê em dibînin bi wê neqşeyê wê parast. Fejdê wateye ku her du jî hevdû temam dikin bidawî. Yani vê gavê beşekî mezin ew grûpên radîkal di Rojava da bi dilê xwe çinû tên. Hemû jî projeyê Xwan Muslimînin ser bi Erdogan veyna. Dijminê yanî rêya here serekî wa xelkê Rojava wa Amerîka ceriband, Amerîka hûn firotin. Rast e? Wa Rusya ceriband, Rusya jî hûn firotin. Çima lobiyê wa yanî vê gavê dijminê serekeyê Xwan Muslimîn dinyayê da yê konakokên mezin di navbera wan Erdogan da heyne Abdülfetah Sîsî bi rastî. Çima rêyek nîna و به سیسی و به حکومت مصر و یعنی لشکری مصر جی لشکری مزنه کاری اوجی ببیا یاریزانک لیستکوانک د گورپانا لشکری سیاسیا سوریا ایجی دا مصر و عرب بداکا دنیا نافدکن کربو کینوی هموش اخوان المسلمین چما حتی وگا به وک سیاست کاچاو او سیاستا خودکن چما yani خلق Rojava çima ew jî wan wî jî Misir jî nakin lîst wana kir wê derê de. Îro em dibînin dewletê Misrê û dewletên kendavê jî dilgiranin bi berferehbûna her du milan Tirkiye û Îran. Dixwazin ew jî ji mesela hêzin Sûriye Demokrat ê ji pir netewapêk tê dixwazin her û her çalaktir bikin. û îro Amerîka jî dixwaze ku beramberê grûpên serva Îranê jî hêza Sûriye Demokrat aktiv bike. Kurd di vê rewşê da karin rolekî baş bilîzin bi nêzikbûna wan de em bêjin bi Erebistana Siûdî bi Misrê ra ku ser neqşereyekê li hev bikin ku karibin
هێزن خوا بجه بینن و vêyekê dixwasteke Amerîkayê de niha em bêjin serdana Cêfriyê dawî ji Qamişlo hin de verin Hesekê ji bo vêyekê ku hewldanek xwe heye tim û tim ku aliyên Kurdî bibin yekrêz ku karibin beramberê xeterî û metirsiyê îraniyan û berferehbûna Rûsa rawestin lê tu bixwazî nexwazî îro rewşa Kurdî ne rewşeke saxlem e ku zemîna yekîtiyê û yekrêziyê bi cih bîne sedem jî ew berjewandiyên ê veşartî ê tên kirin ku beşek jê jî girêda ye bi desthilatdariyê ku her hêzek Kurdistanî mixabin dixwaze xû bibîne nûnera Kurdîtiyê nûnera Kurdistanê کاکرێبەر پرسیارە من دەوێت دەری ئەوە هەکردنەوە سەرۆکی هەموو کوردستانی بی لە دەوڵەتێن دۆراتە هەمووکێ ئیران تورکیا سعودیە حتا مۆزەمبیق ژی وێ قبول کەتە بەبی دەوڵەت Birastî em vêyekê baş zanin ku Wê qebûl kirin dewletin em bêjin herêmî naxwazin Kurd bigihên ti astê ji ber wê xwe digihînin seroka em bêjin em xwaziyên me ku dilgermbûna ew siyasetmedara ew rêveberiya wek dilgermbûna şervanekî bel ser sengeran wê çaxê wê rewş durist be û yekîtî were pêkanîn lê mixabin یعنی di mesela referandumê da ka çawa Tirkiya dijî referandumê bû wisa hikûmeta Beşar el-Esed jî ku herdona lêkin aliyê dîda İran Suûdiya ne dilxweş kirbû mesela vê gavê heta ku yanî çi emel heye çi hîvî heyne ku yanî ji dewleta bi giştî عفرین و سەرێکانی و ینی هەموو ji bin vê dagirkeriya wan derkevin hîvî kîne vê gavê hêvî îro ku hêzin ne serva partiyan rolekî aktiv bilîzin bi li hevhatinê hêzin siyasî Kurdiye em bêjin fişarekê bixin ser em bêjin siyasetvanên me ê rêveber evê va partiyên em bêjin kevin û xudan mîrasekî jî lehengî fişarekî ser wan deynin ku karibin daxwaziyê gel û hêviyên wê winda nekin ji bo hin hesabin desthilatdarî divê em îro hemû aliyên xwe çi em bêjin cîvaka sivîl be çi nivîskar rewşenbîr be ku karibin ew em bêjin karibin wê fişara deynin ser hêzin xwe partiyên xwe ku karibin rolekê berçav bilîzin bi yekbûn û yekrêziya mala Kurdî. Kakrêber ew efrîna wisa firereng û vekirî û her diyanetek bi dilê xwe û hurriyet û azadî û her tişt di wê derê da ev di sala ev grûpên radîkal di wê derê da bi serê zarokê wan de dixwendin zimanê wan qedaxa kirîna darên wan dayne birîn şînwarên wan çanda wan hemû dayne guhartin di paşa rojê de hakir hat û rojekê ji destê van tîrorista derket efrîn neme tirsiye ku çanda xelkê wê hatibe guhartin rojekê tesadim efrînî çê bibe di beramber da jê we vê hêla mithaqefa rewşenbîra çi tê te xwestin yani li demekê de ku hemû sinûr girtîne jî di wê derê de ji wan tê xwestin pênûsa wan pênûsekî wijdanî be hestiyarî be ne hatibe firotin ne dîlgirtiyê ti partiyê yan hêzek siyasî be karibe rastiyê bîne xuya kirin pêş rastiyê û ronakbiriyê here tiştên tên çêkirin yan komployên yani pirsiyar ez dixwazim pirsiyarê bi diristî bikehîn me te zarokên şingalê ev ê dikeş destê Daeş tên hinek ji wan tam jiyê wan hatiye guhartin bi rastî yanî çi firqa ew grûpê vê gavê li Efrînê de û Daeş heman hêle û heman siyaseta û heman fikre û heman terbiyetin jî bi rastî ئەوان ئەو زارۆکێ شنگالێ هاتین زمانی خۆش بیرکرینە گەلێک ژی عەرەبیت پێیفتن نوبەرێ هەتانێکی دە فترەکێ دەبێنە ژی هەتان هۆژی فکرێ جیهادی کرینە سەرێ وانتە ترس هەیە vê gavê zarokê Efrînê jî wisa bikin
پروژه وان دومه پروژه نجات پرستیا ترکی کو چاوا جیواکا آمایی و داره بکنه جیواکا که ترکی بخوا ترکا و یکی سر اپوزیسیون آن الهوهاتی و نبریکو پیک و پیلانا خوشی مشاند و سرکت نها پریوان خوب آلا ترکی مزند بینن خوب چاندا ترکی مزند بینن ام بیجن عثمانیت دبیننش خارا وقت سمبولکی اسلامی از باورم ایرو ربازا ششتن میجی تکرن ده افرینه دا گلک دوره و هات بو ترک کرن افت یکاجی نتنه سر افرینه سر دورن کو ترکا دست خادانی سر عربی دوی دوره جب خواجی و یکی دید زانن کو ترکیه برجواندی خواد تنید پارزه عرب جي قربانيين و عرب جي بنا بكاتين دن وك كردا او جي راستي قركرنك تشاندي ويجي تنجي جبر ويجي بس وان خوكريا هم بيزا تركيا ده براستي جبر عرب وك بكاتي او جي بمرسلا تندرويتا اسلامي هاتنا باندو كرن تبخازي بناف بكيب اوايكي كو چاندا دستهلاداریه گل دا هاتی مشاندن او گلاجی کارگه ها چیکرن سروکن زوردار و انبیجن اسلامیت پرست جافگانی او گلاج پیدا کرنا زورداران پیدا کرنا انبیجن ربازن تندوتوجیه اف جی راستیه که دوی ام دوردا تی کهونوار پیسکولوژیا جیواک روشهلات ناوینی بگیشتی کو جیواک هاتیه خودان کرن سر چاندا دست هلات داره به درباس بونه دیرو که جدما کشتن نافبرا سنی و شیعه و تا رولا امویت و عباسیت هر او شر هر رانوستیا هر بردوام بو و او ناکوکی هر چالاکتر بو و نوجنی کته که جبر ویجی اف جیواکا تا خو جوه چانده پاقش بکه دو شورشک ذهنی به مشاندن شورشک روناک بیری واره مشاندن دناو جیواکه حتی او جیواکا هنه که سرهش خواره جبر او جیواکا چانده دستلاداریه دناف خدا کدی کریه دروا دا يعني د اوروبا دا حراكه كاتا حدكي مزن چبريا مشا چبريا لوبيكي سياسي چاندي هاتا مشاندن اف د سالا دچا آستي دا يعني قازنج بدست خوابا آنين في لوبي د مسألة عفرين دا براستي ام بيجن خباتا روشنبيري وقت بناف تی گوتن کو خباتک روشنبیری هیا لی د پراکتیک دا او خباتا جی سقطه جبر کو ام بیجن آزادی بونک دواره روشنبیری تینینه هما پارتین پارتین گلمپراتی کار خو خبات خود کن لی به شواین نو شواین کو ملاین آزاد و خوسر کو نگری دای سرکسی و یان ام بیجن یکی تین روشن بریجی او جی بخاجی یعنی جلکن رزینه ج خباتا پارتیین سیاسی تا روجا ایرو ت ام بیجن تایبت مندیک آن خباتک روشن بری خوسر سربخا نهاتی کرن جبروی حتى ورا بجه كرن دوا كومبونك سر آستا زانيارن ما آفرينرن ما هنرمندن ما بيكرن كو قاربن او جي ببن خدان تايبت منديك بگوهرتن جیواکا يعني وك مسألة هي ويتي هر كس دبيجي ايدي تشكريا و تشناكي تشتكي وصا ليه د اوروبا دا اف حراكي تيتم كيرن همو د برامبر دا انجامن وي ایرو ما هموکا مرکل به اردوغان ردی پروژه پیگرا آباد کنو خوا او دورین آرامین که اردوغان دبیجه تمویل ویج آلی المانیا جرا ایتا اکرن
بالمحصلة يعني بديل نا أوروبا يجي براستي نقلين أوروبا بحكومة خاكارن بدنا سكنان دنونا بديل أوروبا وكيبه مع أمريكا وجربان وروسيا جربان أو أوروبا جيكا يعني وماديا دعمي في مشروعك جبنا رازيبونا هموكي نراديبونا وهموكي بديل وتشيا ئەلتەرنەتیڤێ دەوێ کومبوونێک دەوێت زانیارن کوردستانی کومبوونێکی بەئافرینن کومبوونێکە بەرفەرەح بە سەر ئاستا ڕووناکبیری کۆکاربن گۆتارێکی جودا و ئەم بێژن بباندۆر بینن زمان کۆ ئیرۆ gelê me gelê Kurdistanê karin çi ji wan têkirin tê xwastin ku bikin divê tenê ne xebata siyasî be divê xebata ronakbirî ye rola ronakbîra divê di wir da were bi cihanî برئيس ريبر حبون هالبسطان قال سباس ميفاني برقهوي الاستوديو سپاس xebata we dikim û bihêvî me ku rojin baş ser me ew ser gelê me bên kirin û hêviyên gelê me ji bo yekrêziyê û yekbûnê were bicih kirin. قالك سباس ام سباسي خجارك ديت قهينا برئيس سعد حمو روجنامه فان جي شنغالي بمربو تماشاوانên ما امل هفتيابه شميابه دم جمير هفتي ايواري بدما اوروبا نه بدما عراقي لي برقها كي نو دا درقها كي نو لي مجارك نو بورا دنا باكرن بمينن